This Akoma dance na yet to me tonight. This Akoma dance na yet to me tonight. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. This Akoma dance na yet to me tonight. This Akoma dance na yet to me tonight. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo. Mama je dey first day from home no and then quite okay dey oni pa do ma no dey fit me me pa chocho aso yenko me pa cho and say no we dey home no dey me dey when many GM so many G enti me ni say bia no na e ma no ho ato no because what friend me say adwoa the only me yare dey me ka say betimi no agyae pa na me boa and say ma say enam say me no tu ono dey sex no so no eniema bi for so na mitimi nka we are there pa ma me hababa wo we are baba wa hu enti we are there pa ebi ma me hababa wo metima ebi enti we bi eniema so kire no enti metima ka say the first day kura fa ma je hu me no e dey me yetimi ko betem hey at mutimi ko dey time sex runs first day 10 runs now 10 runs from Anopa to Chana Riana to Nadichia and you made yeah now I'm quite you man go baby Mami Cardi and Cosivi, Mami Cardi and Cosivi, Asante and Cosivi, and you bring and Cosivi. This Akoma dance your night to me tonight. This Akoma dance your night. I want to be satisfied. When you need me man be pa me man what the man be Sima bear saying when what me ko bear saying okay we can meet me week okay ba ko no amoko no say bi ya start no no what me ko Sima bear saying anya meet me ko bear 30 minutes 30 minutes ayi ansa na wo ho esa na 30 minutes first round 30 minutes and the first round 30 minutes I would to me call run saying to the beer meet me come answer ayi would to me call to the beer to the beer one kokra no adakra one kokra yes adakra one ko yemienu but and also will last 30 minutes that's anketo and yes some keto na dia no minim dia yeah man yes 87.9 Kumasi yeah man 18 years ananka obi a wo 3 weeks obam ho bedam wo no asa akwakoda be ma foforo odi fi aka madwuma esa me adwuma da bi enkoyi yes we sa happen no there and say the be ma na kofanti na so de wo kofa kra no ba wo sa age di me yeah na de account enkwala no Nsem nkwala no ana me be se omo be kire wo mo mate nti se wakwe wasaba wo beje silence means concern wo beje wo pen Akoma 87.9 Kumasi said your papa you are capture me say me fa ne enye ni bibia no no de wa yo bibia wan fa me ye wo de wa ye ni bibia o ma me okoya o eyi oba enyi ono no watu na nafia akra ne a mo fa nche akra ne wo baia no wo dia to tax so ama mo abem no enyi ono a ko se ne hu ni nka
Una a good task, so not a more bem. Nipa bebre ba behwe metimi frɛ obi ma ba be dia dance se behwe o ma hwe ma no aba no ade be ba ne ne bla na nkasa kora be pie bi so ne bla na obefa na se o srɛ me o de ne ko no akosua nyansa ho no ne se okọ ya o no akọbọ ma me nyina ka ho a one na busuafo sa ya aka no enu woni ne woni nti na ma wo da bi ono wo na ntọkọ a e ma wo de ko baabi a wo yi ana ne bla be srɛ me se fana kona akɔhɛ nti o maame kura frɛ me ka kyɛn sɛ obeto me bo nya me nana me ye ne bana suban no ɛna ɔkɔ hɔ asa akɔfa be ma asa nti ɔkɔ ya be ma maame ɔkɔfa be ma na maame ne enti ase no ɔne ne ntɔkwasɛma kɔ police station na o police station na no ne be ma ne ti wan sa frɛ me sɛ me ntu ka emela me fa no na o maame ne ko so bla oni be man so o frɛ me asɛndi misika na ye mi si akola na ɔde ne kɔ akola no yale serious Akoma FM 87.9 Kumasi. Disapoma dancing na yet to me diatina all day. Disapoma dancing na yet to me diatina all day. Akoma ejo. Waba wase. Ayi wode. Wode. Enti wuni se odoku sunsun. Awo mi doi. Eti fuso bateni pa ho. Eti me ya oboni afefri mi o. Awo mi doi. Awuti mi ni obia. Sanyo no. Eti mi na no obeka. Hopi pommenyo. Eti mi na obeka ni mo tu. So you know say me na that ya to. Obi. Kanyema yetremyo. Ode. Na minti me huase. Anase. Kanyema yetremyo. Ode. Na minti me do yase. Into nimse. Odokum susu. Aro ode. Disempo soba tenipa ho. Semia boni ya pachemio. Aro ode. Na minti me do yase. Tanto de better for me, madam. No, to the night, me Sandro and many pair of friend of Cram. Then I'm coming to be chilling, say, Massa, why wife with your boy? Then you come broken heart, a man meet me, meant me, leading that cry, I'll buy your mamma. A fair broken, be broken heart. I tell me, Papa, I was saying, Mamma, me told I over Peru and Palaces are wanting to mean Katana Biach. Because damn it, the dog go in, no need your baby beyond me consider that's our love on the first. Na nyuma me mama na se me tuna capella chira be coach To mame. Me ba to mane to mame to bi mame. o de ti ono le part no dakru bia humire bia ohune masore kono jumanso me konko to memia osobura chira bi na jina ho abura mani bonu suwape ohine mi MC ni makoma bo brum me ye ni wuhie Media kukudro kono nche ko bisa ni din Osere shemeni Ehwana wasi gumi Okonkwo buena noa wasi efremi obe sweetie sweetie Udino hunamse Ubiba huofe Fawako mamane Saudi wako mamania Menso me de bema yenye mama sehu se do hadie di na komem me di makume ni na ma sweetie me di makume ni na ma sweetie ubekume sa ending way no madam Okay, me di makume ni na ma sweetie ubekume no kwasem wanku no Akoma 87.9 FM on your TV.
Osai TV at the live. Akoma Nsem Jumadi ne. Afo Fida any other special one. Bro, Friday be at there. If you had been so a guy, no question say yaji a dry at the bro. Anuti Bomodiana JJ at that Wakonya no emo na any and Sakopim say no me and Sa Ebeba Yabema Yemusok Nsem Jumadi so. Edia Major so I am Marcos, me say. So me nyat na se pe so we share TV, so we share Wutia radio, so we share Facebook and also YouTube. Edin wada Marco station no Akoma FM frequency 87.9 and ye wa ye de bremo na Akoma Nsem Dwumadie no na kwa koko ha sanso and Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa team nyina ha na brebia ye de dwumadie ebremo Ishmael Howard and me producer brebia no obamuchi dom ni adontene na yawo ene Beluchi Joe na womo ede enko social media Facebook no abrebia me se ya bomode ase obe follow yen na wa like page no wa comment no wa share wo follow yen ya wo like ya wa comment wo share na wo de amaye follow like comment share na je se bibia timi akoso kama Kobe Tuesday. All right. Joe ni obi emahu. Yo, say woman you person oti ya many body shop ka say Joe. Yo, mate Kobe. Okay. Great. Anunti Beluchi na yaw and afe Kobe na womo edi yeko social media nti YouTube no so obebo modi ase obe follow yen wo subscribe na emia notification bell no so nti breso you get notified no share ama for so enya bi na wonom ahwe Free FM 97.5 wonom able to touch my maker say wonom ebiemu ewodo na bibi ekoso kama Niki Pizza Fan Club GHUK wonom ebo ye chidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany wonom so ebo ye chidom de mu odem Harima Supermarket ewo Ahenema Kokoben maker say Harry wonom ebiemu ewo hopa ya wona obeto ade nyina so nei womo etie dwumadie no ebi edin no biem eye Marcos dwumadie no eye Akoma Nsem ewo Akoma 87.9 FM that is bibia ye kama yenko na ena for fidei yenko nkofa oba Felicia ya ode na asem ebeda ye woni owura bi a ye frɛ no opare akwakohia na ade a owura yi ade aye Felicia de enye ne ena obeka na asem o na emom dabi ena obeka na asem wadi no wasa di na wukase pa na se member no kra no ya na mihunu enema bi ha wonom se womo se ema no nam ho na se womo ho to womo mi se ya na member no womo be enti womo hye da stadia no womo hunu se wo ba we di ase ne bia no wo sori anopa openintam wo kɔ na dwuma wo ba wo kɔ na sori wo no na eye ne niema like ase ka niema bom wo fa wo bia ho eba sa na be ma bi ti ba bi no wo kye sa ba na hye no enti wo behwe no start no draw the plan me keka akɔ ai me keka nwuram draw the plan me keka nwuram ko sai ba no me keka nwuram draw the plan we die oba we de me tuhyem se ka enema nyina ye so fa ne nkɔ ba bia dabi so fa ne si ba bia na so abro ne na dwen nyina ne se oba we die we dey say o si ye ne niema me ko brenance obi kura ya o se me ko brenance wa ko brenance o we o tumi hwa no aka cha we oba we kura o ya hantan o say o ya hantan say wo ye oba na oba ho moden asa wo sorry o fa be ma bia ho be ma bi kura frɛ wa wo mfi no wo dia ne se wo kɔ wadwuma na waba ne ade a ɛyɛ na ha be ma ni bi pa na wo ye won hyehyɛ na wo na no na wo nhyɛ dam frɛ no me ma ho no wo se hwɛ oba we o ya hantan nanka meto me bo ase pa brenase no wamfa ho se wo de ebutu kura na be se wa obenya ti bi akɔ bank bosia spend just to bring you down sure me say Marco mema bi tena ase afi do say gay na o pharmacist otu ohwe na gay obi apɛ na wɔmpɛ station wo guys no obi apɛ gay ya wɔmpɛ no na gay na gay no ayesem na ɔkɔ na ɔba na ayesem na ɔkɔ na ɔba ɛna ba akɔ so beton na ma me bra de oye good wo nti meton na ma no
na ne ye de na bofom na yesem bi ne de wo chire bi ye de e wo ampa o de koto ne bra nim ne bra de ka kama anopa no de aduane abrege yi awia no de aka ho anwumre no de aka ho na wo kɔ he na wapon sweetie na asesei darling na babe ne ho no obobo ne mra ne no obefa ne kɔ afa de 3 weeks na chese wo bai watom wade he asɔre bɛn na wokɔ ɔne ne kɔ asɔre nyinaa ne bɛkɔ na adan ɔpɛ na sɛ no asɔre bɛn na wokɔ ne wɔbɛfa no na ɔde na kɔ asɔre ɛne deɛ mekora mɛba bɛsraw na ɔde odidi n'akyi saa ɛna ge yi firi tɔ mu tam ofiri tɔ mu tam wieyɛ ɛna ɔsɛ menya no afei deɛ ɔde abɔ so mmienu ɔde awɔ mmiɛnsa afei deɛ ɔno na ge yi frɛ na wɔmfii no ne ohun ya ne sɛ waba bɛtena station hɔ bɛpake car no asi hɔ ɛne wɔ mo twɛ ɔmo sere no ɔsi wɔfrɛ no afei de ɔmfa owie no ɔsɛ sɛ meka kyerɛ mu sɛ munya no ɔsɛ sɛ meka sɛ bɛtɔn na ma me bra nti ba wɔbɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛsɛe ababaawa no ɛfiri sɛ ɔyɛ ahantan firi sɛ wɔtumi bɔ ne ho mmɔden sɔre anɔpa ɛtumi dware ɛbɔ bɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ ɔmu si yɛyɛ no so no wɔ station ohu kwan a mode girls ne fa so enti deɛ mo bɛka no ɔnyɛ dɛ ɔntie ɔmfii mu ɔbɔ ne ho mmɔden ayɛ n'adwuma ɛna ɔde ne saa de ne ɛto fam tim owie na ɔmo seresere no wɔ hɔ a ɛna girl no sɛ ɛne baabi a ɛbɛn mu station mɛgya adwuma no mekɔpɛ baabi foforɔ hwɛ ɛkwan a wɔde girl no ayɛ ne afa so na wewo kɔhyia bɛrima a ɔbɛka no koraa enti wewo bɛtumi ɛde saa na koma no ɛne na adwene ne n'ani so ade hunu abɛka bɛrima no ho wɔbrɛ n'ase ɛmɛɛmɛ bi nhwɛ yie ɛmɛɛmɛ bi nhwɛ yie wobɛnya ho akatua na sɛdeɛ nipa guo no ɛnoa na wobɛtwa sɛdeɛ wɔbɛɛ yi yi na koma muo na wobɛdaadaa no ɛma ne de ne honam ni na koma nyinaa di wakyie na wobɛgyae ne mu saa ɔho bɛtɔ ɔho ntɔ ɛno na wobɛkɔ akɔfa kyɛ wa ne mma asa ba bɛka ho wɔ fie hɔ no nti mɛma bi hwɛ yie wonim sɛ ɔmpa a mɛnkɔ hɔ ma ne nwene ne ho ɛyɛ obi dia because ewiase yɛ nyinaa kwan ne na mo na kua wo ne sa ɔkɔba ne ade a bibia ha no but obi a wɔ ne haw ebi kwan na no yɛ single mother ebi a bɛrima wodi nka fa no ne wo yɛ no wabɛha no ɛno nti wɔn mo gya yɛ kwan no bɛrima ne hwa akora no tie bia na wɔn na ɛbɔ mpɛmpɛ yi ɔnfa bɛrima bia ho ɔpɛ so ɔyɛ na waba bɛdaadaa no asa wo de ɔbɛyɛ ne yie wo bɛfa no a na kyɛ sɛ wo so wo de plans ne nam wo yɛ sa papa onyame mfa nkyɛ wo da no wo su a egu so bi ti a ni abere nyina yɛ kwane a Mr. Opare edi frisia menu ɛfa so na ama kyɛ sɛ yɛ ni abere a yɛ kasa sa no ɛno na se ne san na mɛmɛ bi ada no mo abonsafo ne bɛma wɔnyɛ yɛ se bɛma bɛyie akɔ yɛ bɛyie wɔkyɛ mɛ ɔba wɔ ha bɛyie ɔbɛ hawa wanutum ɔsɛ me ɛkɔya me de wobɛfa so na obi kora sɛ ɔsɛ mɛhyɛ da aware no na magyae no mɛhyɛ da aware no na magyae no nti me deɛ sɛ mayɛ maadwene sɛ meba abɛha na meba abɛha no bra wompɛ ma ne ntena ne baabi na wɔbɛhyia deɛ wɔno so pɛ ɔwɔ ne plans bebree a wɔdrɔdrɔ de ato hɔ wonsɛ obi koraa kyɛke sɛ menya mfie sɛ yi a ɛna mpɛ sɛ me ne bɛrima tena na saa time no ebia makɔ me school awie ebia menya adwuma kakra bi yɛ anaasɛ mepɛ sɛ meyɛ sɛ nti wowo hyia no ɔwɔ ne nneɔma a wɔyɛ plans a wɔde agugu hɔ a ɔpɛ sɛ ɔbɔ n'abrabɔ ɛna wo so wokɔ hyia na ase ababaawa m'ani gye wo ho sɛ bɛrima ka sɛ n'ani gye wo ho a wonya wo Mrs. Sadi obesi edi wachi no wo akra na abeka so wo branch e die se nka wonye serious a nka obi a wasign se mesi atwe ne mu achi no sa fo no kra na enya na ma ko ni obi ato bet ai ekuro kitu amufo obedi kakra wo na bekọ afuo mu wo no wo na eba wo ko nsuo na odi wachi
wo be senior man na wo ba wo da ne wani a woni e chesa bibia otumi ko te se de o kai wo ko ofenfo anim abaya we many gene ho what said that be fie ba wo busu fie said that be hu ma me mo te se de nani abre a pese e bi kro hwe so fu ho ko wo so fu naka e ko so fu ababa wa we ji mesira oboa me na mene na so for one woman man wari ababa wa we ya mesi de besi mesro mehye me ho konfo me do no makoma ebubu mesro so for boa me chese obetumi ama we wiase fans nyina mi de minim no omo no e det se mema binom emema binom wanya nwura mu ho no kwanya obefa so bi obewro dro so woro wanya nko ho no obefa so bi ehu naked aya nanya bibia o koyo obefa so bi ehu nakedness anu ko ne hia no na wo de age fans yesi ade o ya mu ye no no jai oba we ade we jai mewura ho me gateway jai me nam di kan me di na chia ka form no cheche gateway oh jai me nam di na chi me se won pel won no wo bo se obegu wani mu asia no se me de me di me we na hija na yesem o ye nyina me nya me mpara no metu konto no na woja na metu konto no metu we me ya me dia me ba ku bi brebo se me dia di agro afa de beluchi wo sere udu mo dia no o se me dia di agro we me o de masano we me wura mu masano oh me sure I was me brebo se me mensa na dosa no ai me mensa dosa no o mo sere wodi wachi o ka se wodi be no odi wachi bebrebe nya pe no pe bi enye pe no wo pa sister enye wo hu na faburu su o en wodi wachi afia wo fi no enye wo hu na faburu su wodi wachi afi ai watwini mu me say obi wo ho braba kabi amama ni bi kwa wo ha ma ko enye bibia we ya kwa cha ne se emu da ho ge we de wo fo benya na simple mami we de wo fo ana one thing say enye so di wachi usu so di wachi bebre ni che so do wo dabi aya fide ne wasumu na da fo bi kwa ko nanka enye na mi kai betwe di wachi 1 year over so abrant e die na wadi machi a odome ene nko hu mabusuan fo o kan ya de chin ya obeko obekọ akoye ho ade yes so ye bi obekọ akoye no nya wuwie de ube fie a ho na obeche o say yes na obi kura to mika eka wa mama bonku enti eka mama wa mama bonku enti wa mama sai wa mama mo aselu o say gewe misi minyana membra wa mama sai no eka wa mama bonti me sheda aware no na me de ni betuna fie wi a obehu kwan am me de ne befa so na man bia ma hanka say ai na me pese me ware no me ware ni wi na me jai no opeso ware ni keke no jai no no de aguna ni mu ase because we na chiache anti me pel me ware wa ye no ho ade o within a month jai no guna ni ya wa twini mu eso obi e ba forward e beka se ababa wa we ni so ba he e be ma bi be ware na nu bo so me kra na be ma no jai no eso kwan a wode ne nam so no kwan a wode ne nam so no eno na ya no un se eya na oba eja aware ya na ye de ense tenetene enso be ma no na eja no be ma na eja no ye de ense tenetene oba we na se sisi ya be ma bi am so oba be eja no baby na me dia sa be ma bi am so oba be eja be ma wa bo musuo oba eja be ma wa bo musuo de bi anka me ma no ye eja ma mu chiri sa obey ni kwai se wujai obema na se jai wo ba enti wo de ne de yo na wo se ye fie kura se wo ko na so ko ja wale be ma yin tete me o ha me ko ja wale because baby anyo yo baby anyo ato me mani sa ko ja no baby anyo ye ni akatwa because asembi o wa wo repia asembi o na wo ka eto wo bitrim enye nipa yete wo nyina sabe so sabe enya ado ne yagere kwachi dabi wo bi o wa ade no a obi kan enye but the first say nipa no be ko so aka me eya na ma me fo ni bi ka say
oh Jabema no kwa obeba sansa no ensem fo me yes jai no kwa obeba me ameti akonya nsu de atum se me de maka na boa ensem fo me eto me ma ni chiri die ti na woso okwa obeba wo kofa yade no ode aba wo kofa problem no ode aba be hye me so ana ode akoba bia okofa fi ba yes jai no ye wo ye ntu nipa fo a tu nipa fo se ade we ye awo ye na enye what the kind of crying channel? What catch and that's one no say one year or back or dia or ban now bonus. But what watch the coins uncle no mamma papa some phone when I can well back call baba and I will one a banner. We are by our name. We are by our best son. So young can be accepted. So bad in this, young can be accepted one or best son. Or call Beba, or best son, or call Beba, what does walk on Waba, what does walk on Waba, or Conwama, so ban the Kuno. Walk on Wama, yes, and your Kuno, and then Cinema Tower ban and walk with Yabama, who refuse some catching for call Beba. Or call Beba. No, I catch or call Beba, and I will your bar, your comb, or poor Juma, Ebiana Joe, bad 12, 1, I think all by yes, I want to Mamma, Uber to me. Kawanu tu mo ko beba muntu man for muntu man for muntu one mo se baby wa enye Mrs. Unse se ya wo ko beba se e mema bedane ma nke omo bekunkum enipa rough se de omo ye ayipa no so nko mo bekum enipa rough se be ma be hunu se ne girl ana ne yere obi gira ne ho me say mema bedane man ko mbekum nipa rough say de yesi tu maafo say wo hu say wo kunu ene oba bi hye ho a wo de ye kom o ye bema wo de wo ye oba na ntwa no yentia na oba be ka che ye say ni kunu friend say o de oba bi ba fie ntino oba warifo no ka ka de mpina ba fie Makoye mistake. Nti oba ne person hu mi fie. Makoye mistake na ma me ne no akwa enti no maka che oba ne se me ne yere. Enti me de oba ne ba fie. Se enti so wo fie apie na me fa no ma che se because oba ne se opesu wo hu se maware me maka che oba ne ware. E no oba ne se opesu wo hu se ampa me ware. Enti me de oba ne oba fie enti me yere Pie na me for oba ni mewura ho no ohunu sa menware na makosha ne bo no so obebo mbia makosha ne mbia makosha me so menware ya obebo mbia me so mempese mewuo fa ye baba akono fa ni pie na me for oba no emre fie ho no mehunu sampa wo ba bia ne ho Akuya na we nenya man ye beka se ya kire mo be ma be na betumi akoka kire ne se pie na me de mempre pie na me de mempra me pese me de me hia be ma bi na me pese me de ne ba fie eti wo me kunu pie na me shada na me mfa be ma ne me ne na mo nti pie wo de akuya oh mira he akwa bi wase mpepa achupa o wadi mechi sa na owoska nti pese me jiji ni die o wa wo ni sa enti bi ra pese me jiji ni die enti bo ame na pese oba na oba be hwefie baka te se benware enti wo dia bo ame ne pie no oba na wo se benware ya ani ska na magije wo kra no kra beti ase wala na oba da ti ase wo beti ase be ma be na beti ase be ma be na beti ase ka be nam na yire ho na ekọ abeka cha me yire se pie na oba no baka cha se me nigire nti opese oba hwa ose enti so obebo bia enti ye ba no fani pie na me fa na mra no mehunu so oba bia no me kwa na mete aware edi no aware edi na ampani apa wo ba ti nya tamakoda no wodi ni mi pie adai ni kunu ye mo bobo ya ho so sa anade na ha ye si ye se ma no do so se ne mema no e ma no do so se ne mema ye de kwatidie ko heaven anti ye fa ye de kwatidie ko heaven ye fa bobo so nti mi twani yemfa virgin ko heaven na wo ti wo ye oba wade for there you come virgin on ko heaven virgin go akwa ya me yiri pie na me de me pre be hwefi yes mama ye totally disrespectful omu adie ba kokora fa me kwa me da se na ye fiada wakaja gum wo bie kwana to ama me ene na mi di wa na mo su o tonchi ye koya ya ba ememe nyina mpana
matenase mafe madofo mu nyina emema nyina yere matenase mafe me mpanafo mafe me kununom mafe me client mafe obi biara maba ane metenase se ya na mema ti ma yo mu de metenase se ya na mema tedie bo mu tiri ko esan say me ba be di emema asem edi ama wo mo me ba be siesie mema mo twedie mu aye den me ba be boa ma mema entini mu ada ho na moja enya akonya edi mo furusane eyiye na tonchi ye koya yaba ye ba so ya ma ne sa kwa ye ba ya kwakofa backup mienu na edi ekire ye di tonchi ko kwa ba tonchi ema de me se edro ma so ahwe na me angasa me ho avedre me bro nyen se wonim ze wunni dofo bi a wadaroma tonchi ema de ne nkonum bi eduro no eboa mama esiesi omo nantam aduane Easter na eba no ye oba na sabiota fracha wo nantam aduane nya da wadaroma ye mfa nkwa ase afi ne edu mpanyimfo de bronya na ye ma ne de Easter eye mpanyimfo de enu nti mesre ma nyina se tonchi ma na aba no mesre mo se ene mo befre na mo busa se hemfa na ye benya tonchi e ma de ne bi ato ye betre mo mesre oba me se wuni dofo no enkonum tonchi ma no edro we so wonnom de yi esiesi wonantam aduane esan so amo atede wo ho no abonte wakosu akuma na kan bude na wo ye ojididididi esan se wanum tonchi ma eye medra se manum a eboa siesi wonantam aduane wonantam eye de a de bi oda dofo begina mu te sa beda ba enu ntu yo oba na sensuo bi asase egu ni titiru ni se wanya o mensese wie e ma dodo no munya o mensese wie a ni akosesa niema bi de ewura ye nantam mesel ohaw no ewo ni paduam enu ntu no maduro beko ni paduanim na wipe out sa ensuo boni ni nyina mfi ni paduanim ensuo bi a egu enka de akire ensuo no nim se de ne pampan sitie ne color say brown say green say yellowish wonnim mesel so wonnom tonchi Emma de na aba na ebeboa na atwinso bone enka bone ensansa ti atese wo nantem mesre wo ba bia se sa wo ko obi honom na sa de curtains aye fie na kire se edem honom nkoye hwa yesakatru me kire se oba se be ma ne kodi nhyiamu na ensansa de wo nantem aboso wonim se tokuro nim no ehonye oba ba akokogu ne honim ase gu ma nyina nim ase enu ntimese ema nyina se ye nyina ye ntungu adura ye frani tonchi so wo de wo fra se tonchi wo pema de ni bia to hefa e na obenya bia to tonchi o tonchi me di emema asema ma wo nam sanso ye ma PRO me bo left na make sure say me two me bo side chick association me bo legal wife association me bo judgment today me bo lawyer ba bia me bo enu nti mesre ma nyina se moma yensiesie ho na enye oba sima ye ka se oba enye oba na oba o oba ne de ne nantam aduane ede oba ne de ndofo eni ni di mpaso agura oboni din kanfun ka kire nse menua ba o chance ni mu ode na medi no medi atafrim mewi no ma wen kase eni ti mesre ma nyina se me kasa ma ma ne be ma wo so odofo mu a o me de kire e na me de kire wo be wie no oba na himfe nyina wo kire me ma mo secret ena se our menstrual cramps oba bi won ma ne boso mensuo no wo bu fa so se wo to ododofo a fre se wo petonchi e ma ne bi ato ye be che oba bi abenya bi ato said ye be ya oba nso ebenom na ne menstrual pains onya ne menses na wo bu fa so oba bi nya ne menses a obon se ontimi nkwa adwuma oba bi nya ne menses a ne titimi te oba bi eso timi ti prekope enam so onya ne menses mesrema me pacho tonchi aba maye se e man so enom na menstrual pains o menses no emaye anase wo be wie ne nso bi gu obi si wakọ hospital wa wo mpane wa no munuro ekwa na aba wo last stop enie tonchi ema de no aba emai atadwifo wa yate dene yenso ye de ni o menua ma no mepa ucho momfa mo phone na mo ye number no ye number no egu TV no anim na se wo tie me nso a number no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 seba okwa obenya tonchi emani bi owa Abrepo Junction Santasi taxi rank konom na enra me komani bi mesi tonchi emani koko dia was na mema de en kwase de nkofo asi agi atomo mato aguso no me ha ho kwa na obi akotest bremi bi
And when to arm seba or Abripo Junction, Santasi taxi rank on Okwa, Ubenya Tonchi Coco, Tonchi Emma dear, Tonchi Emma dear, a droning me and sending a be a honum Okwa. Also, pay Tonchi, or your bar count how, we a bear man shall pay manpower, or person would you now so may patch your cody Christmas nebayan, Yakodi and numerous war. Na afia sase enedeti enko ba bia so nkofo adeda mo amadeda nyina me salutumo sesebio yesi this month man as yesi afufrom na ma obi no na ya na se be ma no oba na ya na dawro ma wo sha ase aboyare ato kwan nanim 2026 eni kwan se oboyare kwan to wani me se senyankopon bu waten na so watem wo no wo se wantimi no oba ana me patro hell straight ye de wo ko Nsem de wogu mema nyina ni mu ase eno nti mesre be ma biara se me se wo mema se memfa ni agro me tro se wo se wonya ahode abetimi de abo adwuma te se machine di twa blocks be ma so de ono oba edi mpaso agro e wo se o ma won tohwe no enso e kasa ma wo betetaw taw eno kura busti mo right ma agro no ye de na mom se biotafra che on tohwe ma ba na me patro aye mre ahode enim a entimi enye hwe ema empaso agudi mo right no ekofom so wonum tonchi herbal capsules a emema de no ebow esiesio ema won tohwuma ba na hoden ebem afei ebiebie wontini me se yakodi di moroso yakogi yani moroso eba ne sa na entini mosisi eno ntini obema ne ntimi sori nyina ne naso eyie wada roma wohia sa wonum tonchi herbal capsules ebeboa na esiesie wontini mu ade ama entini mu da ho na moja enya akonya edi entini mu furusani eyia enua no hulele enua no sa na wonya odofo na me paucho o kind said graphic o ride into sa bike and unti mesre mema nyina say e was so ma osisimu eye say tawe e was so ma osisimu ye den to say January no say tawe say den chenchen atwan kwa nko buy ma and unti mesre mema nyina say wo hia adura ye friend tonchi herbal capsules tonchi emema kuramu say chiche tonchi emai ataju fo wa yate denne wo yo oba na se wo nantam aduane se biotafrache enkoyi a mesro ene maba mama me kasa mama mi di mema asem ede ama wo mu na me sanso ye mema ema so epiaro me kasa mama eno nti mese oba so siesi wo nantam aduane afi unim obi akoko agina boso kokukum obi wo hono ma ogya ne nan ya mogya nkoa mini obi anu otwi VIP bus ene wa package baby enam koko nti koko timi fifiri ni to basa atenase ye ye de ma no onko so na obutu honom opese otenase so agye se obunkotodwe no obutu honom ontimi fa no to ensi wo ama ne so ate mogya dane da efiri ho ekono ebetimi ama wo so ate obetiti enhwan te se adwaye pona kurase de ni bi eno nti mesrew ema koko emekun ema mogya entu enam koko nti obi ne kokobo ogya na ya nasa ne kokobo no eba enam koko enti koko ya de a edi nipa bebrenya pa obi koko nti woposa na ni saa obi won ne nsase na som no oyi na som obi won ma na litimi prunso na litimi ya ne hene eye koko ena ye ne saa obehu obi na nani aye ko eye koko ena eye ne saa obi koko afifiri ni wedie no ani ne skin nani obi won ma sisi ni kom nanim obi won ma ne to ano kwan ne nan krontimi gya ne nana ne yem bon ho modern kotima asa wiase nyina ba wiye de amana so onde ye gu na tan e won ne to ano kwan wonim obi a wase koko edi ninya koko etete na me patcho hia tonchi ko capsules tonchi women capsules ema de e wo ho tonchi men capsules bema ema osisimu eye den eboa masabi utafracha okwa ku reto kru boni mu ena obema ne nso ma bi firi mu eba ojunso awo bre ojunso ne mu achemienu wonim obi owo prostate problem ojunso ntentem ye bone pampers enam prostate enti na ya setimi twene my prostate mesrew wo hia tonchi herbal capsules edrowe so de mema na si atuagu se sanse habama broni adro bia enfrem onnom enye akire nsunsuanso oboni biara eno ntimi tu mema nyina efo se wo hia samonom edro efe ne tonchi herbal capsules de mo beye ne se mo be fa mo phone mo boye number na ma frɛ doctor me wo baby say asempa pharmacy afrɛ me say maame we me tonchi asa de na nam si na se bronya ite se bronya na ma nkɔ ne fala asa mo tonchi hye mu botom e de koi ene me wo ho mamo always me deliver e de amamo eno nti mesre mema nyina se afi ahyase ehia hoɔden wo ye be ma wo ntini mu nya den enya se da ne da wo ma wo ntini ma ye den e de oba ne na kwa akoda
O de kwa kwesi obi baba so panyan o kwa kind it is a graphic debi ebo ma wontini no so emuta ho ma moja di mofusane eye entini mu sisi a stroke betimi ato ahye wo so eno nti mema nyina enum tonchi herbal capsules mema de tonchi cold capsules wo ho tonchi women capsules me say ebo ma oba enya atenka oba wo so atenka akwa hye akire wo de ye show mu a wonte de meme tuwe me ho ya me denti me mpa agudie bi asa wo show me mu a me feelings so ba bia enya afi na oba bakọ akira nsa na ba wo show me mu ama de he eno nti mesre ma nyina say wo se wo de he ma odofo wo se wo nom tonchi women capsules ebeboa eyi wo ha obi afi wo himfi na sanso amo atede efrefra atenka eno nti am say wonim say woni dofo a enta no madro we edro wo nom ya na ho asase yi dide wankasa na abefre match say be me ne bra na ne me mededa esan say ma himfi ono no makosu okuma na asase ebo me pim say ehia podua bi ehia ba de emebo me ene me mededa eno nti mese oba bi ase wo hia tonchi women capsules me brano asom eno nti de oba ye ne se obefa ofon no aboye number no for yen sesie yam number no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 tonchi emai yenso ye die nie koko anasa wo ye bema na opese o tedua mu eye den waba de police aba no ebu ye nantem aduane atai a wo hia sa wonom tonchi mebra no aso nyankopon ya adoma dasene ye besanso ehia nyame ensha papa menua ba ha ya Akoma 87.9 FM Onua TV was say Chrome TV Akoma mo nsam dwumadie no enoa na wo hwe na wotie no afei ye beba studio ha say biem na afei ye ne ye nua be ma Prince akodi enkomo na enano na Prince edi asemba ye menam so ema ye ma ni ka ma akwaba za Prince akwaba no ma na apomote say nyame adome hoye ye da nyame ase enano asema wode ba ye no bone tofa kakra bi ma me na ye be kwa homa ne so ne o step mother akodi enkomo ye nko bacho asema me de ba last week no bacho papa free mi papa ja pade no ma ye be che no na ko fa Nsem aba chire mu kakra ma me papa me papa o free me ye na yi me yira me ne te eboa me ere no ton ntoso ne nyadoa ne drink no oboa me scam kakra so ko je bosia to adaka me papa disi die so oba no boa ma me ye bibia ye ni we ya me papa no ma ye se ye che no akoye twuma me ntwe nti oba no e de mensa ne me ka wa bai so ni me jai me papa okay me bye hello Oba Christiana hello ma Chrissy hello mama ma wa ha na pom to say mama yada Christa say ewie na ye frɛ wo anya bone say ye nua bema ye frɛ no Prince Kosi ena de asem bi aba beda ye megidi say wonim Prince Kosi what is that Prince okay enti ono a na meka na asem na wache mu say ne papa afri mu na ofri mu na ajapade bi ono ase wo ajapade no wo mpese obema no na ensam ne hwehwe ya so ne pese agi nkyeremu kakra edi free wo ho mama ita chawo ibio ita chawo yo kan kan ko papa ada buam ne mo de se ya ko ya na ye na ya jinsana eti se mo ya na se pa de ni kan bi sa bo samo ani bi me samo ita chawo ni samo mo na ka ni samo enti obapa Christy da ben ena ya ebiaski ebetumi ehu kwa betumi aba mpacho ye wa skwa ye ni atire kura kumasi askwa mo ho ane wo mpacho ni ati bi Akoma FM Akoma FM mpacho na da pa da waka sa wo ya se na wo jinsa ntimi ja na dwuada wada woro no pa ben no nkro de ye nyina ye nhia mpacho we da mo bi ha ma ti na ka be kan sa pa ntimi samo ani bi wo samo ani se bia na chuma yo sam
na me ye ye na ye ye ta nta se de ko bi se fa ba ma na me atuma da ka ba fa na ka ba sa na ma fu me Meda se meda wano ase mame obapa meda wano ase yo mate yo share da se be hwe wani mudwu adanti se de mame ne ka no wo hwe ne ne kra minim se sa na okasa de a but o se omo jinsan wa yi ase enti nyame ya adom a opene sei enti dwuada ono ankasa ebesimu pam na chese waba na enchiremu bi ewo bia no na ode amaye no obai de menim sese de tie bia no ukoko no ubenya bi ubenya wo de why na fe wo fie efie no so wonso wanya wo de eyo papa ejapade o papa di ubakoro enti no wonsa beka wo de na oyire ne wen o wajuso abenase na wo se wo de wonsa ne wo rank no bi bia brɛ bajai wo de bada ben o de bai bosumen enwotwenim bosumen nwotwenim na abusua ntena se breben ode ba ne san de na wakaye na abusuafo nim ono na abusua wo de ka ho ne kakra kire ye mi wadwuma ma na ode bai ene ka wa mi wadwuma na ode ba se ode mensa ne me ka wa ba se bia me bo wa na bibi ye mi ane ne kunu ne me dinna me nko ho no me nko di me kura me ba kura no se me ba ha me fa no number se me betimi akasa ya be friend no woni no aware mfie sen ya ko be 10 years kura ene mo tena ya che mo ware wa sorry mo anase mo ware wo efie ye ware wo fie ne sa kwa asori okay mo mi yenu nyina na mo kwa sorry ba ko Church of Christ okay na eba sa no mo ankobo asori mpanimfo ama na yese bia sei na oba na ye na odie no mbe ya fa ho mo amo mama ne ba chode aden ode kawane eyene ba no mensi hono menim se wensi yo but on say mum yenu nyina na mo Church of Christ no baja ehene fa branch omi ojesu ejuso omi hono onwe ho enti se bibi na aba na se bi oba no kra bofu a se na wo se bi anka abosofo pani ama na bi se na omo ne oba na nkasa na asori mu jae oba de no nko me ba ntina me kono ayi anaga janshi hono eche se mum yenu na mo ntrem ho nko ti bibi si ye no na munya wo bi amfa entu nani baja na ebra wo de ka wan ni we baaye ono kwa na de baaye ebusuani bia na akire na wonso wabusua bia ani akire anye follow up anko oba na abusua mu ho baja enti wo de baaye no be abosumi sei ni ya ko 3 months mo ni December etwa mu ye okay woni ne wo masen miensa ka 5 na mienu afiri pani adi fie sei pani no ya ko 10 years ena di otoso no was 7 ena di otwato ndo sa after onya 2 years kura ena se o sha na wodi aba 3 months ya wo se se won so wate ase se awade na gu me den kamene ni njaade odi be she moji si wa na okoe wodi nsana ni wo ka wa no si hwa ena wo oja hokoe ena won so sesa ko fie baja na odi ba yadwuma etia na me yadwuma na odi ba me ko fie na me de ko egu fie kura sisi ya wan friend ni maame ni papa wan friend ni nua ni busuani obi anka nkyere ne se ade a wo yire na ye ni maame ya kan e ko tira na busuani wo kan ye kan oso di ogina na ogina ya botaye ben pa suntina wo gina ye botaye ben pa bia na bibi ho dada na nya papa eja pade ne ho asem me ba je me ne ntokwa bibi ani ho ye ko ye na ye wi am papa bibi a chefa na me nya bi no ho abufo na ode be ye na ne bu afu pa na wo hwe no tama na mote a na we ni nyina ma ye no wo hwe ne kama wo hwe nkoda ne kama na ontete ba no na wo wo mo no na wo nya ne hwe ba joda bi oba bi ho a bia na awade no kra no opa afiri mu na emom no opa bibi kra na de agina so akoro enti we ni ba ye no no se ne ma me fa we nya stepping stone na me fa nko because se wo papa afiri mu na japade wunya nya bi a enye wo mfom so ba ja wo bo ho modin ase wo be ye wo beji wo de wo da so gusu kra ye bi hu ni anamontu a wo tu de nei na no kra ye frɛ o papa nue se no wo ka wo se ye no wanwa kra se che wo pa watimi atutu na ye frifia bedru ese obeko asem wo so nyu obi a wo kasa
Ampani ampa wo ba yen so yen wo se onye obi a wo kasa kora enti no waduru ha no nko a kira se wutu ho anamon ti aden na wo yere wantumi anya otwan honhom a wotumi ekosa na e me wanwa no na okọ yen so to da wotumi ko se bia wo kwohwe nkwara no ai eno de o ma wo hwe nkwara no wo de o musika koma wo mo woje ma nkwakura ma ne ma me nwa ba ko me se ni sika si so no de ma nkwala no na watwi wasend o musika bajai asem we de chese ye be frɛ oba no na ye ne na di nkomo na wa kyerɛ yen adekodia potintia because asem we akua ha dwene wo se be me kwanye se bia wate ada na o papa wi kra so ye wo se ne na anti no di nkomo o se mfie mienu kra ma eyemena ebia bibi wo ho enti ne ye be frɛ wo bɛn na se we nko ho na wudi ja aware de a ana wudi kan hye ne bo se ye koye me papa ye wi a japade wo ho nyina ye de shamensa ba jo dabi man hye ne bo no na adwene se me papa firi nko a de ya ye che bibi a menya bi nenti ekoba se ebia wo papa sabi o fa cheme se koba se wo papa amobra woni fie woni koko woni hwe so we me ne na ko hoda ache enye se wo ne na ko de me pa kire ne se ebia wo feel se ebia wo papa yie no obo kakakra kwakwakoye aso bai be mana ye ho ade ne nko ade se de tie bia no waso be mawu a ana wase be wu a wasade ade wo be ye se boss ebi da manim o se de tie bia wo be ye eye ade a amamre eda ho eye ade eda ho wo be ye enti no eye na sade a na ewo se wo ye se na ase wawu enti no se wo papa a mobra no oni fie no oni koko oni hwe ya enti no nka obeye dan na oba wa bra wo mu de na oni mu mienu se monye ma ye japade bi ba jo dabi munsi dan yensi da monto approach dabi oba no ye de adwuma bisi no onye hwe no to okay me ba ma me nkwa ho ba so na pacho do asem kai Esther hello Esther na pomo to say you pacho you na so me adom me ho ye papa Esther ma akoni na awia me fa wa anya bone prince se ba bo so ni ensani wo de ne ka wa ne sa bre no se wo wa di bone ben hello papa Esther Nkrumah pacho entry the on the same mama na menene nati ali Esther metie pa pacho the tiane same mama na menene nati menene to ko 15 years ni pacho menene to ko 15 years ni ti amena mkata mama na wa me boni ana me boa Esther afidie no eti dwom TV no volume no TV no volume no dwom no kra enti sa sorry free ho na emwa yen mama no bele na tene ko 15 years ni no me kasa wa me boni ana me bo onye me boni na emba sa woni na busia asem die minim so asem de minim ane se menene bi ka anye me ba panyina o free mu no wo de ko papa na kula ase ama e ko ya adwuma me de minim se papa na de wo ya adwuma na so nya no na me de me hwe me minim kuru na ya tie ne ya bo ya bla na me no ono na adwuma na wo ya no wo ya adwuma o ke ti ya adwuma na ka tia na me mu ni wo no nya adwuma se o tra dia na so ese apartment na ka tia ni sa akatuani sa enso so no na de tete wanzi wo ma na mkate no na peka kama me na msuko pe bosia ela mzo so na me yesto enti me yesto ela me sa so to ntopo yi boja ka so ewani mu ela tese wo ma na ibaka yese ma se be ma ewu enti ma se be ma ewu no ya hodi na wachi da ye bi wi atankwa amenyem me baketu me ba de tosu yi enti na menyem enti ya kwa ya no
And I could not see them here. Said I had a Mr. Beman and one day, the bush of one be by. The man and no, never me for a me couldn't Emma me by the stepmother and should ever be. Me could papa be a young one year. And the man a day in a phone and a permit if a cast of pay. But there could be now to them. You couldn't know to the moon. And a papa in a bush of one. I look at says, ever catch them say. Make my son. When you put it to no, you want him. And so I hear no one so one listening. And I met the man, Lilia Bakon and Lilia in Disney. And see, so say, when you put it to one also when the Bama and then me cool. And to me, I never see you feel. And see, and see what the end of some more family say. And see, you know, me by the end of the year to think it to with you on a papa or a na se ba so ni kuna gye enti no me na enti to ngo me pande ma basa ama me no so na fe so ba na ya ya me ho ade ana me so me ma pe fo di me ni ko pe bosia ana me so me se sa na dia me so me nya me ko me de tenani ana ma ko yesi ye ye kotua ti me ko yesi ye na ye ba ya kire no ana ba ma me ko sika no onya bi ma me so so ja me di me de bosia de di ja no my papa as I acquaintance. It's women in your bima, or never bima, and I'm missing say. And as I say, won't never be on your money, so pay I agree. If you say, say, no, or who's your phone so soon, no matter as Yama of Bulbus, and as they say, any day, and another who's your phone, wow. Now, Miss Minton Chamica, and yes, idea, and after the point of the first one. Who been a crack of your Chamica, and so I saw the join of your manager. And yeah, maybe I'm a miss on the cow below. I'm going to come out and say, I am an enemy room to ask them. That yes, you're done it. A young copy of penny beer and copy of a bushing for, copy on also a bushing for, and I couldn't call him in any mere non term. It's not the abandon to me that the person or there are some poor air court, the beer, and what you say, not the abandon, give me one. Yo, as some no crowd here, also would ye definitely, or your bema a hano. And to be baby no crowd ye japadia, ne stepmother no, Emma ni be an amswak of away no cranting or the buy no buy ya ye be son of questions no. And the baby moon yesterday be some way the NTS. But you can say Esther, why wouldn't me say Ukuno onibi? And now said ye tibiano yayon wadie, ewa bushianimo. And when say or my metias and also papa tiasia, and yet dania so obi free mua. Obeye there was a so no obeye and then na one year there one being able to me me pato me pato me some me kaka de me ya se dina busia fo nse kan no e ti me ko ma me di brem na ko ma busia fo nse na se me kuru me so oni bi e dem pato me kan busia fo so ni se me na adwuma nye oni bi me and then me some kaka de na kama and I'm more busia fo ma na o chida no mo hu say ase e bia e ko koye ho and I'm more catch me say me papa no ensi ya kese and I'm so ya me so ko pa ni ma ka kra me so me be asina ayi kakala na sabra na ne yira wo wa no awai na jeje musa sabra na ne yira ya oware no na o meeting na sibi pato se ayi wokunu wa so be ma na owo yiri ansa wo fi pato ai no enti owo yiri ansa no ofi mu dia wo ya sew eye support e na wo kwa support wokunu dia na wo kwa na kakra na yiri ti ase enti dia enti na wo se ukokọ se aso se me ma so wawu me nkuma afo se oh ye tinani mu adia me ho so na meye me nkonko kari ko enko bank enko bobo si 3 billion na me fa nko na me wi ma ba betre fie ane me kuro ne me ma ya ba ba ye dan enipa no wawu ko dia wo hu besoso eno na wo ye enipa na fim wo ko boss aka ayi no enya ade awie ye no ade bibi bebro wase ye so de ye ntintwobo wo bi ma bo wonsa ema asoba
ya boss anu anu ate kakra na de abo aboso mu yenye ne sa wase wa ye yenti ntwobo enti de sika be kom bia no enya de awo ubenya bibia fi ho enti de wanya wo so no wo de ntwobo de ntimi ntwobo sa ono de ye na koya de be ma ni kuro exactly enti de wanya wo so no wo de because na yiti ase my brother no ni papa no eniamu no ade no mo kan no sai efi anu mo no ehwa ya nsi enya niama nkete bia wo ho e me niama teba turuka ye bia wo ele ma ni na ko ba sa enti wo bo bo si asan e na ede ko ye esa wo bo si asan sika san na wo hwa wo di share wase na yie ni mo amba say me bo sa na de e be system ni na de me boy be san 60 that's 6,000 about 6,000 ena wo de kokoye ye ena wo adwuma na wo ye no nso no eno nso ehu sika ne bi nyina aka ho wo about di ka ho na bo sia nso kakla ka ho ti ema say me buy no I'm not buying say adwuma ni me bi man po say me store egu but ebra wo kobo sa bosia ne nso no wo bisa wo kuru se papa sese yese me nkwankwa bobosia me yensi ye chenchirenche mi wonim se bi ni wo wadwuma nya me nso me de bodwa yi a enti no se ye ejapade bi wo ho a ye betumi de yate ye ka na wo bisa be ma ye na se busuafo no a no mo ma pressure no but be ma na me ne ka ye se me kwa ye kwa na o cheda na busuafo ka asa no na me ne tena afeka ye se se ne ye kwa na o cheda no yo ko fo kan you Yanko for can you to say, my brother, so say, wouldn't you say, what's up with you, me? I'm a Miku Society, I'm in compare. That day, I'll bet you. I'm not got this for Sabra, and I'm shaming you in your own chair. 86,000 and a guawadi. Sister million, it is Radima will be a yabi. Radima will be a yabi. 6,000 Ghana cedis. Titisika says 60 million, 6,000. So, and Sabata, was out to Saria Basaba, no. Say, I Jano. Why wouldn't you say, Wukri? Why you didn't one penny wasem? And you say, a Japadia, a Bianca will feel says, and Kayamani Bia, a Janka would be better to Moka. So, when you say Wukruno on tonight. Wo guso pem kwasa be ya wo benya bia na wonim there's a me kwa na me kan kwa mpono chefe enya me kwa o na o cheba de kan ko bo enya de me fan kan hu ti me ka se ti wo sha enya no mo je sam de be ka ho ti me ka se wo sha na na o cheba me bo ka enya da no so kwa 6,000 enya no so kwa mpo but ni na ma tete bebregu and I think I put to the part I remember and then me go some I done the swap them. Okay, it's not just a good said, yeah, the good said, I'm part of the Cadam Castle more than I was seen out to the say that my work upon a sense and then they say more than yeah. I'm not done Asama and I'm a swami face and I said the Beman win a media. And one time, baby, I'm so many because I said, no, many catch say, one yes, time I'm a Jamaica, then we took walk of pepper. Then come and have a charming worker. And also one of the say, I'm in corner, maybe a quam, maybe a cock of a bear now. And I'm silent at the end, yes, so me, my council, many men. That be a madame, my minion, and the son at the end, and your Jones, I'm so good in the power to make Jamaica. I'm in International Crew. I'm in Pebbles, Juma. See me, Pacho, I say, you had the good son, and not just say, be a cow boy, Ben, I watch it down on your yen in Nano, a bet 10,000 Ghana cedis. It is 100 million. But I'm saying now, Uncle Fancy Bear 8,000 years. 8,000 dear, and after 100 million crown a group, but 3 million must able 6,000 a year. And so,
when your 6,000 in the bus see over say about warrior na say. Now we have the body on here. Our end there. Maybe I send it out because no the same. No, they say me the catch no kaka the behind me. And I am on the have no. Because I person we man say ane Debbie me say what the 6,000 ne bus see anu obeba. Atata we not the bank one there me our land there me amount say me kodi pa abetua ka no on ti tell kan kodi pa abetua no na ya no me ka kodi pa na anu say bia me na jawale na so no particular me na say me jana wale me so me jana wale wo pewo matna che enti na ukodi pa na che say uhwim udi uti kodom akotra ba bi besa afia na mfie mienu asem na wo kai na that what there be some man nkula no e dey ameje ogun kan mi kodi pa na macha busum mienu ma ba han kula no sana ka me mi e ma adwene enso me hon me ka wonya nti asie ma me busumi na ba sa wo no so nkura yi wo ba yi omodai si ono nso bekwa akodi pa nkakra nso e ka de no de school ma o ya odi pa nkakra the president nso kakra e ma na sha and so that bia nsi ka ne de na me no so no na ya bia tra wo kakra na me na nkaja so bi ela say so wa ma say me so me so ma tu ma say oja ni na ni biem ela ma say me de me ho tete nti wo ti wa ya na jiba bia wo ya na wo mfe be me ya wo nwene ne ho pato say wonim se de wo kuru sisi nti ya na wo nwene ne ho kra se bia wadi me je na pa ga me je na pa de na bua me je na pa enso say me no o me kana ya no ayifo da me no na ma me sa ma me so ma ji mu nyina ai me na me so ya me se nya ji sa de me ko pe ba bia se apeta di e ko ba ko ama ko soa enti wo de ensa na ene ring ne ba no hwan na wo bo na mane ata ma mu obi ama ni aje se busuafo kra ni mu se wo de ensa na se ring abre wo kuru wa adwumam ata de enti enei ne saka sika no se yegusu eka kokoo ne ajapade no ye beji bia ma no enu nti brafie why no ha me kokoo sam na de kwa na no problem na me ni sa problem and no na sam and no so ya me kokoo obeti kokoo so kwa didio and no na sam but nya dia wonanya ne ma na nya na sam ba sana want me ntia me na ama no ama me na menya me ho apa asem no na me so ka ka ko di pa ba na no ne me yo de me tini sa me be se me ja no me so ga ga me ja o na je se na ga tia dia o di me chi se me se me ja no na be die da se de ne sa command sa ne Johnson ne me ja o ko so o ja ko bon to fu nya se me ja o na je se enye ka cho stop madam nyina sa me se me ja o na se 15 years se ya wade enye easy o se che se oba betumi afri ne nche ya kwasa aha no se wukuru so onimu kasa wanhwe ye kwasa wankasa ubewura se bia watemedro kra no mawu enti e bia wokasa e bia okache obi afutu ya wo mo de bema no kra be cheche ne re enye se bia wo ton but ase ha ne ha no na just a wodi ane de anya se wo benya ajapade no kra bi na mom wonya ska na ode be settle wo loan no a woni ha ajapade se mintimi kaka se chincha ajapade ya beto mi nya ma nya masem nya masem ya ka sai we me o ya wa jiba kaka wo school na me me kaka enti ta wo no na de ya so a papa wo ti so ajapade na benya bia se bia ho de nya me wo ba wale me nya ajapade na de ba wale mi na ba men so krasa woni ne tran ya mo wo nkram ye nsa nyina oni bidie na so na sade nkakra ne de oye
Oh, Ana when I cancer. And then you cry and you are the mouth. And I do know and I was trying to woman. And I was trying papa, and I do cut the sakura, but soon as I get it's a new baby and to me, but that was the support. No, I want to. We never talk about it. And the quality one more, when you are tell me how one farmer summon tail. There be sound on Tessa. I am a casa and come across my good name. Oh, I'm from Nsem. Oh, you praise can be bitcher where you can be bitcher. Why? Can be bitcher. Meet here. Hello, Efia. Hello. Yes. Efia, someone walking in now. Some men no one that. No, something got out of the Macumecano, something got out of me. Maybe the manager, men, you want in San Mede Bawai. And Sana Kawa. Hello. Yes. The same Sana Kawa Mede Bawai. Me papa why? Me ba obeji. Hello. Hello. Me say me ba obeji. Me know the body of magic. Somebody, me say, and mammy, I shouldn't be my blood. You may go me. I can't form a damn mammy, I don't want to take. And any other banner come on, not the above. Yo, what the me trying to cry? Not tonight. What the me trying to cry? Why? What the Ungolani baby penny now? Why? Why? What the phone you don't call on now? Why? Why? Mate. Obefia. Wo de sabe tie bia no. Ye beba wo nchen na ye no abedi nkomo na ye nso ya hwede a ye betumi ayede aboa sebe ya onso ho be enha wo eya se ote wona eka dan ti eka nti na otetetete ye ba na wo dwane ye nyina ye te ase but said ye wasi aka se wukunu oha adwene sa ne ma nyina no ema wei emetete montemma enkora no enkosofa obi nim obi anya mfie aduoson afei na wanya ne sika obi anya mfie aduonum afia afei na ono so abenya ne sika enti obi nim ni ada wukunu ya nim bia next month nkwa akohia ne boafo ama na bra abo asesa ekoba ne se na afei na wo ba wona nkrofo beka ne kuru ho kire no wodwane gya no oye yie wo ba wadawroma jai bibia ne nyina ye nhwe kwan ye betumi afa so a saaka no ye be yi afri ho na one nkra na ba no matena abomo bra sade na mo bo no na why Pacho mate nyame nshira ye da senti ye beba ho why you pacho that's it come onka ho so okay hey I was in Guagume Meraho Wonyahu hey wonyanam no woye kurasini ankasa woye kurasini ankasa ne ho ahi ne ho abufu ya fo imagine sister 6,000 wakoye ensi ya boka enti hwe wo jai ne kunu na ama na boka 6,000 yeah ebidi honti oh papa brana betra se na tore bi a je se wuti bia no wato de afanyina wuti bia no wato de afanyina wato de afanyina eya gan mako agan eto se mako yankwa ha adwene but obey ni bi oh obey ni bi rahu man sometimes I munya bo check akrama you see 6,000 to jai ni se china what is so ayi abesan ba na so won kire no obey ndan se wakoboro ka akoyensi ya ma se ya dan ne ka okobo bo se papa nyese bia papa nyese bia onso waka se be ma na adwuma nye en be ma ne nim e bia na ketu akra enuru ayi waketu eduru 500 Ghana cedis 1,000 okay so
enti no ono adwuma na wo ye no ade no wo nkra me ensa o wono so bodwa enti no woni sika ni bi da ho enti wo ka say ahini wo mu fie enti oba no enye manenya fe no ni sika da wo ntu enti age so akobobose ya so wo feel say bia bibi bebe kire no otimi dia akwa settle boss ya no ena japade ni nyina so nipa ba akofo agya kenten so ena papa ne ba akope ya mani bi enti dia no ode betete ne ka oben so te wa anaka dan fo no wo mo bedan ne ka oben dan yasemo dwen papa be me na yenkwa mako ja yesi yesu kra ija hem ye hwe apomodin na ija be ne den enya aba ye mo bibiara akwa aba e ba Pemsan Company Limited ayakofa nura kese a ye adwuma mienu di ababonten edro ne din de Siemens Vital Herbal Mixture and Capsules and I feel so Pre-Care Natural Powder na enawie nkomo e ba bedi no ebeye wo mo akase pa anti bomodi aso be yi wasum na afi so yi wani so no watie ne wahwe ne ye enam se ekodi Christmas no yaje ani pa Christmas yamanfo agiomani na uji wani no ano no ne a wonom ye eni nuane a wudi ye eni nneoma a odi ko wumu no wanhwe ye betimi akọ asan so aba be fire ready abraw eno nti na wadi Christmas no waji wani ni na awie no yes sanso aka cho se bomodin se ubenya Pre-Care Natural Powder ibi na wodi detoxify wo system na say wodi ahohoro onipaduanim efi biara Christmas no nuane a wudi ye nsu a wonom ye ensa a wonom ye ne nneoma bi a wo ye no poisonous substance na wudru na wo sa nneoma we mu no wobetimi de ye afri ho enti time bia ye ba na ya pagya Pre-Care powder na de a chew se MCA wo Pre-Care powder na picture na confirm to TV no so man am say ye nya constant complaint obi also me kokoto mu de ni bi na wo konkom me koto mu de ni bi na wo pepam me koto mu de ni ye de na ni say na tie aha enti wo hwe TV ni bia na me pa chew bomoden se wo be hye no nso o shemi na okuta phone na fa phone no ne twa TV ne picture say the be ya Pre-Care powder no ne picture that TV no so na be da wo phone no so ukwa we insist say o pede da wo phone no so ni bi pepepe hweye ni amfa so kwa ankwa ne wa chenchena enei batakaya do so nti yehu kamu papa nipa bebre enam Pemsan Company Limited ye Pre-Care Natural Powder na Pre-Care powder no so e de ton mo de wa bra sabe omunkotu asika bia ma media house bia inti okwa akoto abomoden se eno na da TV no so no bomoden se obetwa TV ne picture na de akoto utie radio na mi twamfo nyini kakra de a kyerɛw me pa cho Pre-Care na da ho any actual Pre-Care Natural Powder into bracket Pre-Care powder Pre-Care no color no de obi anim se eye brown na aduro na nkasa ne package no meka se cream color sa na aduro ni tie o hwe aduro no ho ana ase ho no Company Limited eguase inti dia okwa akoto no infonyini e metwa kire wa wutie radio no wa hunu saa enwoma ya makan kire se enye de ni bia kaise no so se wo hwe ase ho a Pemsan Company Limited egu ase ha inti ukokoto na se Pemsan Company Limited ngua na numbers ngua ase anye de ni bi okwa akoto na Pre-Care ne na ho na me pa cho ye nya ni cream color ti se ya enye de ni bia ento bomodin se obehye no nso ade ama yei na Pre-Care powder mini wudi hu nkomo yi maka se no na ene no e ba ba hohoro ni paduanim nnuane a wudi ye ensa wonom ye bronya na sini na no wei ene ba ba hohoro ni paduanim eye zoom lion adwuma e ba ba hohoro abe clean uni paduanim poisonous anase ennyoma wudi ye no ewuduo bia na ewom bia no Pre-Care powder e ba moden ahohoro mu ayi bibi biara de afiwa ma ho atimi atɔ enam se ene no nipa enche ne ye de amia wan hwe ya abaji wani kakra bi obeno mo nsa kakra bi obedi aduane bi kakra bi bekwa test no na afi ye say na kidney failure na liver ye say na obrabo ye say na say bebre the best way am patcho be bo ho ban eye Pre-Care powder ye kuta bi eboa ebo cardiovascular system no ho ban ye ka cardiovascular system am Akoma no ene droben ya Akoma no eye adwuma no na Pre-Care powder ebo modern abo sa Akoma no ene droban ni na ho ban eyi ntininim ama sa Akoma ne pompi moja etimi circulate to any other part of the body na boama bibia nso etimi ya kama abra Akoma na asodie ne ye kese no ho ene be ka kire se wanya BP pese BP bi bechewa bomare se won sabeka Pre-Care Natural Powder afi obi ha ohwe ye ne nan na esi fom no empemade nanso otena se beye donwere ba ko a na ne nan na se atatai na pagya ode ne saka na atom me pa chaw yawe bi na bon kare unyanya Pre-Care Natural Powder edi hu nkomo ya ebe boa obebre na yiwu afri sa akona na ene abanedi
nim na aboma bibia nso akokama obi be ye adwuma fo no pa kosia na jo obeka kodu fia na jo no wa bre pa nso na de nna pa no enya de se obetimi aka nani atoso na apomudin hwehwemufoɔ ama yahu se nipa bia no edamu no 24 hours no so one na kra na enya 6 hours esa o da 6 to 8 hours into usode no pa kokoye adwuma wala tuwara satambra gang be bia udim bi kokoye adwuma ni na anajo esenka system no respond to sleep no untimi na be call left and right na dia sacha de betina wa bre unya precare natural powder bia ebebo modem adiwa kagiramu ama bibia nso atimi aye kama wa wo hwe me a me pacho na nsen wa beje atum se oya adwuma enche na wa bre first nka betimi adwuma be do hwe be miensa 3 hours and somewhat bre be ne no wa ya ko anima 1 hour na wa hyase se wa bre ase honam ensisi ho so ye etre se bibi ekoso chemato bi ekoso ni peduanim maka tre se ni pedua no a complex machine the moment a how bi ebeba we hu no one hwe ni ya na ekwa side the other part of the body and I say ekwa side different and as another organ inti bomoni se o hwe ye yo obenya precare natural powder ni bi we ade ba ko wo mini se me pa cho eboa boost immune system no eboa ema white blood cells no so etimi enya hoden na white blood cells ni immune system ne kabomu a yade biara ni ho a eben unipadua na omuntimi ntu na se wa bra immune system na hoden wo soro na white blood cells no so ahoden wo soro na eboa because when ekuta neuroprotective properties a eboa ema nipadua na ko ne abedie no etimi agina ye ekuta phytochemicals a eboa ema ahoden etimi ba immune system nem entimi pacho antwan yade ansa nipa bibiri biara ubehia precare natural powder boost immune system no na ema wahoden ema utimi de koye wadwuma ba modern se onsa ebeka bi na entimi endi wakaginamu kase pa na uwia na afro ba beje agan Siemens Vita Herbal Mixture and capsules ma memfa number na ma wansa wa utie radio no frɛ 0244 718 557 0241 604 702 number na da TV no so nti de make say nana ofre na oje apomudin ho akwantrɛ na bibia nso atimi aye kama na ade ba kwa ewo ya adwuma nim ne say ye ne se bia otaduro na ne ma wanom o ene ti na de bia se frɛ no ye di kan tie o haw no ye tie o complain o health complications ansa na abomodin ahwekwa ebefa so a ye betimi adane ne omani amount na fe yama wunura unoma ebetimi aboa na fe nsuasa hwe o lifestyle ye oni pa bebre ho lifestyle no kofa ya re ede bre omo ye obu adwuma oye ne mpo no sede osie na adwuma eno nso timi kofa ohaw etimi de bre no nti wo fra yam ye no be ye ntwetwe ye be bisa adwuma wo ye ne nyoma bebre ansa ne yama oduro because yama oduro no na unom na de kro na kofa problem ne ba no oda so ya eduro no de ebetimi ayi afi ho na emomu no ebia in a foreseeable future no yade ne be samba be kase kwafo ye dure me no ye koye ne so asamba meaning say na won nyoma bi o esenka ujai wanyai nti wo fra ye be checho sa ne omani nina ma aboa ma bibia ye kama enso ho uyo ba na wo hwe ye mame na nsen aso nsabuo no fichi ko no ene wo ma ye no wankasa timu se asa nyoma bi atochema kakra enam se one se say no untimi se na mu nsa ye wa be bosom be miensa nsia nie umu nsa da won so asabe onfa afuro eye de na happen me pa chaw ebi o hana sometimes no hormonal imbalances no tumi kofa sa nyoma no so etimi de ba nti wa umu nsa on so asabe onfa afuro etrese nyoma bi nkoyie unya agan Siemens Vita Herbal Mixture and capsules na eno ne no ebo modern aboa wo de precise powder ne ka ho a anane moja sufina ada entimi empie no bibia be kama me 2 years and obi no menstruate yet ofra ye me man na dro ne bi Siemens and afia man precise powder ne bi onom ye 1 week kra man ofra ye or the dansidi ba o se sebe me sebo ne betuntum te se kota enti wo hye ye na wo sebo ne asizi ebia na contraceptive pills in wano mama na broso anaso se ebia na akoye family planning uyi ye no me pa chaw untimi nkwa fichira koto agan Siemens Vita Herbal Mixture and capsules no aje precare precisa powder no so e de aka ho afia uyo ba wo so yotimi bu nsa kama na emom no atenka no libido no wo form wo de bia libido wo form so time bia no o pese ye to ade ma wo time bia o pese wo ye bo akonhoma akase re bi emfa because wo libido no wo form atenka ni ho a ye ntimi ento ade mechawo nti uyo ba na atenka no wo form e ha adwen pa ba modern nsa wo nsa beka bi de bia me catch se obi a wo ne sensitive part onu
kunu ba ware no kunu nim say aha e na ode ne nsa so a etimi e trigger neoma enso enei no ode ne nsa ka neoma trigger e kire say e how bi aba me pacha wo feelings and wo libido num unya agan ni bi na nya prekese powder ni bia doctors ne be try kan fa so abenom na feelings ne be ba na bibia nso etimi akokama wo ye bema say feelings no oba ne de ne ba anwumre 5 minutes sa 2 minutes any water piece or pipio no enso no wan hwe yi a especially mo am high dan no na bo se na asamo ba besi na o jeso tro ne ade a nti bomoden se won sabeka bi wo ye bema e beboa e boosti o mema ye ma wo so etimi agina brane na bibia nso etimi akama wo sisi na ye o ya wo be hia gan me pa chow sciatic pains nti na fi to ase kwa na nkokom no en na ye o ya wo be hia gan wa koko ayo obu ase bi okogya na moja tatatata na e ba se bi afifiri to kwan na wo hia agan any pre-care natural powder we any nura nei no ebetimi aboa ma bibia akokama wa honam ye wo ya spinal cord issues e bia na ukotodwe ye wo ya wo ho hwie nye ya bomodin se onsabeka Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules ni bi na fedi ujuma number no 0244 718 557 and it was 0241 604 702 me pacho boremu e PFA pharmacy wa wo kuma se no okwadoro bia pebia benya Polina Keba e Washington one cry a Repast Ventures e ho any headquarters okwadoro bia wo pebia no on sabamodi anso etimi aka bi Ghana ha baby two no ton biara no uborema also pa agan Siemens Vital Herbal Mixture then the capsule na fe pre-care natural powder pre-care powder na bibia anso enkoso kama emfamamako agan ye se aya etose me da se ma yamatiefo nyina aha emu bibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadi so medofo mebusa se ompo no emu tesɛn megide se wagye me so ofie se nyankopɔn adom oho ye papa ene eye ye wada onyankopɔn ahwe yen so na awotwene kɔ asa beto ye sondwie mu da bia balance na awotwene kɔ na beto ye ekɔ na ebeto ya na kyese nyame oni ye di ne yie ane oni ye di ne yie pa etimesere se wunyi wafidie no emfiri ha na obekɔ so ama na da akoma onue TV na watie Nsem pa me de ebre wonom ene nkomo me ne wo edi afripi work natural I did 3P garlic mixture abedwa so no ene ye vitamin C ane obeka so na vitamin C de medofo vitamin C adwuma eye ede manipedua no se ye kase ye biebie so akere wa ene ye nko ai enti 3P garlic mixture onse na daagye ni wo afe na ye kono aduane apesie anopatututu a wo ba adwuma fe na wokotwi nkontomre akotwi nto nya daagye enti wonya de amanfo tonton wo kwa ho bia di a na chese wanum 3P ni bi na vitamin C a wo pen the whole day no wonsa atumi aka nyame ye wadom so aduane na wudi no ebia na vitamin C no ebi wom na emom de enti a nipa wo hia vitamin C no enu nti na wosa wonum 3P garlic mixture de bia nipadua no yankasa yentumi produce vitamin C nipadua no nya ne vitamin C every baby yeni mukura ene vitamin C de fruit a yeni nim se vitamin C wo mu pa de ene obi anim se yanka etieta aka se ye atadi yanka na wonya vitamin C na 3P garlic mixture sene ebe ya unipadua no benya vitamin C ti enuaba enubna ene hama ye de ye 3P no vitamin C wom enti ewom dada eti wonum 3P garlic mixture vitamin C na ewom ni koye nipadua no adwuma na aboa ama nipadua no esipi na esita die number na frɛ doctor e bia na memo yare so yare bi nso ha wo pa a wo pa aduanom enu na ne wanum bia ma kyese afono ye betre se na se ye kasa na kyese okoko ya pai mesrew ema bu fuate na 3P garlic mixture de ye tumra ni a tresi adura se ye ka ho asem wa ye twapuruse ye tuche enema aduru no esanse adwuma eye ewo krom ha no eboradwen ene ntiase so 3P garlic mixture ye number na good screen so no fane fred doctors sia ye no ni nkomo number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medafo phrase sia na doctor eno ni nkomo emfa 3P garlic mixture ho edredie mpene se obeto no wanom na emom se woto 3P na wodi koduru fie na wonnom nko ade a be hu se edura ye ba ye ka ho asem no
aduro no ɛyɛ aduro na vitamin C adwuma a ɛyɛ de ma nipadua no nie enti na wohia sɛ wonum bie kɔtɔ 3p nanom na vitamin C wɔ nipadua no mu deɛ di kan vitamin C wɔ nipadua no mu a ɛma yareɛ no fon ɛntaa haw aha ɛna metie me ya ɛna sɛbi me hwene mu sɔne nsuo ɛna mebɔ wan ketenkete asɛ made deɛ yɛ akye me asɛ fever yɛ akye me asɛ me ho nkɛntene me nyare nso me nte apɔ woyɛ obi a wotaa nom 3p garlic mixture vitamin C na ɛwɔ mu nti no saa no phone yadeɛ no ebi ntaa nyɛ because ɛma immune system ni nya ahoɔden immune system no onya ahoɔden it is a wonum 3p garlic mixture vitamin C na ɛwɔ no ɛboa ma nkwamoa no apolisifoɔ ne asogyafoɔ no a ɔmo nipadua ma mukuti anyarewa no ɔmo ho yɛ den it is yareɛ bi ba bɛbɔ wo a vitamin C ni nti na abɔ mato atwene baabi na ma nkwamoa no ho yɛ den yareɛ no kora wɔ mɛn ɛna waba abɛyɛw eti wo apɛsa abrɛ bia wo ho yɛ den wɔn nkwamoa na kuti anyarewa no ho yɛ den na yareɛ no funu bi antete wɔ no wɔaduru a wɔsa wonom ɛyɛ 3p garlic mixture ɛyɛ immune booster afei 3p garlic mixture wonom na nkwamoa no ho yɛ den na yareɛ no funu bi antumi haw ɛna vitamin C na ɛwɔ mu nti no ɛsan so boabɔ akoma no ho ban vitamin C na ɛwɔ mu no ma wakoma no wɔnya abotrɛ ɛyɛ adwuma bi a wɔse wɔyɛ because akoma no pɔmpi mogya anɔpa awie anwumere anadwo da suo mu sɛ nyankopɔ ayɛ akoma no sɛ ɛntwi mfa wo ntini mu pɔmpi mogya no a ne nam wo ntini mu saa na ɛyɛ adwuma enti sɛ woyɛ obi a wotaa nom 3p garlic mixture ɛbɔ akoma no ho ban ɛfiri nyarewa ɛne makoma yɛ me ya ɛne makoma ɛtwe me makoma ɛbɔ me kinkim makoma dimirika woyɛ obi a wotaa nom 3p garlic mixture deɛ meekɛn ɛnyɛ ade abɛhu bi medɔfo pɛ bi nom ɛbɛboa pɔpɔpɔpa na ɛyi saa haw no nyinaa afiri hɔ ɛde ama wo afei 3p garlic mixture ɛboa ɛma wɔadwe ɛyɛ fast wunya fast memory etu obi a wadi free 12 years ekwa okọ school no maame to ima akwara ne nom ebeboa ne pa osua de ebeka ne tirim na obeye smart eye memory booster because of vitamin C na what 3p mu nti no wadwe mu da ho ena so obi wo fie na wanyini ni fie ne kwa animu a ye na nanom no obonso mu fie ne kwa animu na sabio enema ensa kakra ewo sede mu nkomodie ni adwen ne mu niema bi esitie eye nkwamoa unyini ana neme ekofom basa vitamin C ewo ni nipadua nim ebra wonum 3p garlic mixture wanyini pa eso vitamin C nti Marcos okọ ne nche obetumi atufo because ne nsem o kanyina besisi so abrewa bi wo a wo so wontufo no ye ka akoma mu nsem asem no o se eja kwesi manu kokoo no eda chiro no chese wasa asem no ensisi so 3p garlic mixture manenom vitamin C na wo mu nti no obeche wata se atufo cause adwen no bibia be ye kama ama asiso ne wura mfi hwe na aboa ma bibia aye kama afei vitamin C na wo 3p mu no ehia se wo benum bi kire se eboa arthritis honam yaw ene honam yaw na eku nipa okurum ha ena da bia obi a honam ye ne ya kire se me kotodwe ma beti ma pone ma poso me honam nyina ye me ya kire se ene katena edada so no ubese me so efi me mpaso a ase abro me pe 3p no vitamin C wom a wom no ntino be ma onkase mu ayeden be ma wapo no wapo so ayeden enti sa me honam ye me ya me hu tutumi no enya de abehu bi je number na fra doctor Cecilia na eni nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 88 24 Madam for Dr. Cecilia na enu ni nkomo emfa 3p ho pharmacy shop ene ba bia to bibi dro bia obenya 3p garlic mixture to oyo bia wotanum 3p garlic mixture o skin air fresh de bia because vitamin C na ewo mu no ma wrinkles ma wanim ma wanim ntwintwam ma wunyini ntam we dia na nyamre da bia wo ye fresh if esan say vitamin C no say
Ghana ha wia boy dodo enti odi eche obeti nku abore a enso emwa but unum 3p a vitamin C na wo menti no ebo skin no ho ban eti pe bidom ebebo apa Ghana ha pharmacy shop eni ba bia to bi duro bia wo kwa wo say o pe 3p garlic mixture je number na mencho ba bia benya duro ni bi ne mfe nko twetwe no nc ye number no eye 0248 92 88 24 Dr. Ayokrado said 3p garlic mixture onu bedi hu nkomo kuma siboro akolena heba Dani heba Kriske heba obenya 3p garlic mixture ho fonko abexam takrade eye AA mensa Koforidua Gapson Pharmacy ewo ho mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ni dinhwani mu wonfa kwadwo heba temale baby a electromater na abenya bia to ho UDS nso Charles Heba ewo ho Little George Health Alert Clinic omunyina wo enkran Wedema Pharmacy ewo Ashaman Little George Kings Walk Kopsam ena Angel Heba omunyina wa Accra Okanshi wode chese me more pharmacy bidin ana baby ato bibidro a wode bowura baby ato bibidro bia de onumase atwe ni mu Heba Center bowura ho 3p ebi wo ho pharmacy shop bowura ho 3p ebi wo ho jinnem na be wo se krom ha edro papa and 3p garlic mixture your number no is 0248 92 88 24 Francis Sia na doctor eno ni nkomo man ka wo yare ho asem a eno che se 3p muao fra yen na ye muao nyankopon ya adom da se ne okay man akraba Family Akoma 87.9 FM on your TV was say Chrome TV Akoma was 7 Jumedie no eno na wo hwe na fe utie no okay mama mabuja for akraba nana akraba evangelist akraba yeah now obi message you about say I even wept. I wish I have 6,000 she is talking about. I would have paid so they can stay together again. I'm Augustina from Ada and what the message if we buy also bet me the message abani Akoma 0245 301462 ma ye try your home embrace here Middle. Now then I want to why stay for Sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much chemeno. E mo yeti triti. Men to me pon sorry. Who name wanwa. Enwa me freedom buy na me catch you say. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na sawada. Sawano 3p garlic mixture. Emma moja edu mo fusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi ene ye dia ye. Aha. Na no na madam fu kofimpo catch me say. He work natural health for be drobi omodiaba. Ye friend 3p garlic mixture. Wo koto de ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3p a ebe jane say hu. Edroi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anasa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. Bokuma say ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, and Angelo. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Me don't see. Like say grow fine dear. I'm away fine, Papa. Why so? Sell house to grow fine. Why no me show crying? Hey, I want for. Na money just ya. Somewhere secret name. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, but your drum was so aba and for ye pa. Yeah, the young can say cocoa and I should I. And say more ram. And was so dead until we will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send ya. Also, a new to a wound to me. A very papa so now when I'm rare, we are doing a crabia. Now, say to see. Afraid, what I want to be money say ye. One grow fine with a drone of near bony produce in year pa. Grow fine herbal tonic, a super. And to be a open Cassiamotuno for the trim. Oh, Kumasi as a Corimampo. Was some can go all chemical shops. And you have been driven up beer with the moon. So, Princess Fresano Messi 0244-596532. And I say 0264-596532. Grow fine herbal tonic. Hanya kom abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho
Abusua pani kasa. Yo, abusua chia me bedase. Yendi hie ya yie. Se de be hie nyina nmunyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo yi ye ho sua ho pa. Ane, woton oman mu nya brochire efundaka. Edida efuru se de omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe. Ambulance, ene car papa, wodi fefunu. Paul bearers, emrantia wo su ofuru de maachie. Enhwen asiedie, efuru ntade. Local foreign nyina. Picture roller boards, video coverage. Be kajade. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Wo catering services. Enwa nnuane wo yiase. E wo asofo a wo ye hufusom. Wo MCs for occasion be event bia. God's Way Funeral Home there. It say everything under one roof. Abusua pani, we dey ntwaso biu. God's Way Funeral Home no. Any the right company no. Na ye be hu won. O commercial safo labor. Kan you koko board down no enhwe animu hɔ a. Muduru a mumusa ankrato. Ana monfrɛ 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Obo, me who ye? What for Rudia so? And then the Maria Yabo, Doctors Mania hepatitis B. And you know, oh, Hine, Dr. Akosia Dia, what power specialist Herbal Hospital? Hey, yet dear was Sanya Bini. What hepatitis? I hear someone award on Guan Kron. Nancy, be for Quakency. One of the hepatitis award. What ya to be America? The UK Brochimem, Nakas or Janoka. Sir, na fatally found what Friar Donjon. Ebeko, prostate, second part to go. Bosso and all set it say what Sako to January Gosokosokra Fako Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunk, sir, and you went go. Oh, say you would be. Oba, Unchira me was a mebre. Kumasi, what will say yes, Lebosum Road, just what filling station overseas and grind. Kwabenya, Pokiasi, SCP Quantum Ponaso, Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Yajela stop. Yamamu Akwaba at the back 87.9 FM on your TV was say Chrome TV. Akoma Nsem Jumadi na wo hwewuti home street real lego miss Tom Brown and make am for the amabusua ne se wo ba me so nya bi wo umukase ho na eya nopa why breakfast 10 simam yansape na Tom Brown yi aben na chese abusua nyina edi uko provision and afi supermarket bi am home street real lego miss Tom Brown wo benye bi 0246 697358 0246 697358. Dr. Cote d'Ivoire Herbal Center. Yen and the original Dr. Cote d'Ivoire bam no aba. Sane so Emma me say bam we no wa poso we jepe baby ya ya usisi siatica. Baby ya ya bia na chasa wodi twa obo se energy na ya woni nyina hirabasa eto ayira na fe wo ho adwo say from na ya no nti wono e de fake aba be frafrem wadama okoto a nti wo hwam ya na watwa the other TV so no we dey ato phone so nti wo to an wahwe wo hwe no compare no amu sampa original one no e na wo to no empokra no say bia wo to na still wadwene no eye won tanta no afre Dr. Cote d'Ivoire e was 059 810 0244 059 810 0244 and 0203 439631 0203 439631 ti wo de kire no a na waka cho se ampa papa no na hu so go straight fi no home se me ka cho se wo casket shop into wadama enei ayi no ya ba beto fie no wo de fa contract ne nkwa mu obi a ayi no contract nyina go so se wo be hihye nkonya se wo be serve wo che se speakers ye be ba ho adwumukuro keteo the sound system no nyina wo mu obi bia wo de hye nkwa no nkwa asori a woni sofo be ye na wufo so ma omo han asofo me ye wufo so de ma no wona wo be so afu no nyina wo de ebekọ bibia mu anti contract ni nyina wo de anse ma hye date amede be ye yenda no so akọ trase wo wi a wo be se wo nkonya waje usika na afi wo de kofi wo asafo ben labor enka ne koko board no wone wo na di hwe ni mu uduru ho a eye bisa ankrato ente sa fre 0322 006221 0322 006221 and 0243 737457 0243 737457
057 Pasco Eba capsules eye brabo boafo nti nei bo modi ase wo ne abusua no ebe no me Pasco Eba capsules ne bi na timi abo mo brabo no ho ban enuane nsu a yedie nyina chemicals nkwanti enche na brabo no wayemre kidney no na ayemre sese de brabo adure na aba no enu nti mamsa enka bi e pharmacy shop bia emo oba pemfo ma bofra no fo a woni murufie du mienu a unsu ntumi enum bi ene yaka nyina no yedem 0557453579 0557453579 Freneji nchiremu fufuro bi enei ehu ebehia wo kantanka herbal pharmaceutical research center yan yede emulate herbal supplement aba 2025 say edro we de na soto yeso na soro ya form na tesabrato na 2026 yi kra de ene enso soro ene ebe ya na so nti table so pa de enya de anti beka me ho ne yeso say edro we bi e wo soro eye bruta eye kama rough enu nti ba nsa enka bi ebu ni padua de ye pa nti ono no mo yade de ubeyi na kwa enu nti ko pharmacy bi emo ubenya be friend 0555 610 592 0555 610 592 Pastor Julius Akwaba. Nana Akwaba. Evangelist Akwaba. Yeah. Pastor. Ma. Yenua Bema Prince na yere Esther Nkrumah and Mr. Mother Christiana. Just adena hosem na yenchete fo na efia dai na asankase se ya akofa aba ma omo problem no enche da nya problem na nso ya problem normally ya na the time was me make say ya what bia bi o wa awarefo nya du sa tibia ni ma decision e bia be take ya na I say bese panic nya so one tasin ya na ebi ni omudi on say oba no eti aware ase aw na ni ade sebi sensiwie sema amamu a komo enjoy o maware but ensiwie sem ni nya ba mu na because so onko na wo yensiwie ni nti ye ma ne kama nti me kama kura no and you know 60 million so na 8,000 na omawie na ehon ka ye twetwe oba because on di anim ko place ka ba na ye twetwe oba ye fa ne se na ye de ne fa one way obi be ka so na se oba oye be ya we de but mama sabre no awuyiyi abre mu mama wo betimi aye bibia o ana tu de bia me ka sa se mo ase ye nche no so se nyame amfa ahokyera momma o oye be ma na odiateni o nyame amfa ahokyera momma se be ma wo betimi akyere na ho betutu na ye ne da obetimi asurvive aya moment ase sa but the fact that obetimi asurvive just oba nso and survive this one this difference na se de bia on te ma se said nyame bo et said de bia meta kan wa se o de oba opa monko do kwaye nye de na munyina mabre munya wura fi oba betimi se wura kitchen na aduane wo fufu adanko abasi se wo be ma na se koya wo ntimi nya da ntimi ono so na strength and eti nyame ebo nipa no o de baby ama wa hode ene baby a mema wo anya de adom obi a se wo ante sa no ma we mi no ase a wa be ka se na me wa kire me na me de no but wo na wa kire but ono so ahokire mu go no so no eti o mo problem no de no kwase me se o mama arewamba se ayesike mu do ye ke kura fan se 50,000 bi fan se 100,000 bi and akofa se we kura ba wo de osinka esika no so mu do na mama 60 million be go aware 60 million 6,000 can is and 6,000 Ghana cedis e go aware ma aware waba but Brian said that's actually sure o that's ya ketwa no bit me crowd say ma kofi aba na ma kai say sa man kramo me ba sa ba be kran sa ma mama ya le ketwa 6,000 87 o tuen sanum ensa e betimi asai nipa mama no wo mo tuen sanum a he de aye wo mo but 6,000 am obi nso ewura sa ati de enim e bia me ka say o hian de normally ya na ho me te say de ya na nkofo pese ya address Kristo somo ne aye asa yemfa ohia na nso nyame a na omo ho mmobo na hia ne kura ba ko heaven na omo mmobo mama ohia sum nyame me say possible hia kura won ko me say heaven won ko me ko to Lazarus
na Lazarus na me say enness wo ya Lazarus a heaven wo na na here won't you be shining the hill and you bro me ya wo munyisa sabre ne yo mo bre Lazarus and here Lazarus and me tell us now so I can say any Abraham so ono so the bre so o ye ono so eti ya na me tell say nkofo na wo say nkofo ba say o mo kama asore ne tantantan ya yesi na nsore me ahiafo also you can say yeah nsore me ahiafo no and na so for tinti mo nsa na wo say ye pese ye kan no ya ade ne tanti ye kan say o na yesu ya peno say yesu ye ahiafo Well, Cramoni, I guess we're here. But the Bian me and I'm sorry, Mamma Brofo, and sorry, the Bia not come on Broyen here for Tom Sasso. Mamma, media did become so young, dear. Baby, you want a system of a woman party. What was so young, so or Brabomo? No, and then Bia, oh, and see a cheap baby, the baby country. No, young dear, not the person says so. Bia not Prince, and in this situation, every among I see. What are you baby now? But we are 6,000 year see and look and see ya pa ya 1 year. I don't know. And see ya 1 year and pa 6,000 Ghana cedis. Ya friend up at man say we you didn't baba ko you know one because I shall see anyone now. Shall want the shame now. And Munyam Shano, what do you have for 8,000? What do you have for 8,000 Ghana? I would hear for totally how do you have for 8,000 Ghana? Mama, not a no at you to me. You know, 90. I will not a Timima, Ubi Sabra, Ubi Abraboni, we are so by soon a duno. I'm what was that? No monster. Mama bi ansa e bia no nko ana so fa so bo but e bia me bi wo kire bia no bia emma han man go fo hu ye emma han mu 6,000 and 8,000 Ghana cedis. Mama ti bi de me bia me ka me say sika pe no Bible anka say wo pe sika ye boni o ne kwan na wo fa so pe no ma ye establish on sa kwan na wo fa say me pe sika ti makoko obi di akoji sika bi o eno de Bible chiri Name say we are Jumadin. I'm I see ya. Said the tea biara. Yes, I'm a bay. My bomb and more than say the tea biara. Meet me. I'm a super bumper. Bien wa by Witchery. Baby, what by Witchery? Oh, I told you because and I pesca papa. Hey, no pesca the better. Now, pesca over pet. Over pet. And to be the wood, see me. And now, what do you want, Mamma? Me say, our real bet is and no boom. No, so what don't who is scout him dog? Yes, dog. And although I can, Mamma, or do you love is an action word. Now, Pastor, I'm following home. Will be at this year, wona wa cotton and chain. What's none in chair 4 days, one fashion young Kyle. Nemo mobit na baby. More money. Oh, money. 1,000, 2,000. Hey. What was some guy? What was someone young Kaiwo? What an enchanya mana ye young Kaiwo. Now, you have money and ya Kaino. Never can, Nana. Secure your muja, you ever can. Oh, you will be at the swat and your friend so. No be na to obi ayare da ayare comfort to see mama me nya duro me say I thought obi frɛ ma nya me hira mo obi o ayare o hu de onye baby what do ayo wu ne nkwankwanta o ene ma ko na badwa for say yen ye betena na ya bo ya frefo ya tiefo a o mo doye ne ya beje wo mpa na ya yi na deswa e de free so esika they won't see a form. Oh, at the end, say, we are still in a theater. Obi kwa kamba for some money answered all. Na nipa bi o ma wuni. Koma nye mu. Eti me dey bra, what you aware you am me dey say, you know you adwuma re o yiri o. So say the princess do oba na we say the princess. Which hwe na so pokure no. So what nyina so po ehine no nti wa fe dey me hu ne ene na ni ase nyina. But sike na nke be ma odo na wie peye no. Onibi.
Oban kete se ordinity ko dom no. Na say dey. Ne ho wo so. Osuru say ordinity ko dom yi. Na ko nye sikani bia. Ebi am because man so dey ahofe to no store. Oba de obi she oba. Obi she oba no ka che oba say oba ho tan a. Na wo nim nya ba bode. Me na me ka kire o. Oba Bema na o na say ho tan de. Bema de no tan oni no kra na yetumi ya mom ho ye fo. Na bema ya papa ya haircut. Ya more points. Nene Jamaica. Nene ya wo be bi o mo fa o mo kala me say do de be ya nanimu. Yo de minimum na bia. Do de be ya nanimu ya soronko. Asia pressure for. Do de be sra ya soronko. Yo wa shiri. Actually pom. Ada say ojem frama. Oh yeah, ayi bia foot bia wo de ba ma wo. Na say kura say your qualities. Hey, awon fellow ya turn the store as no sika. Hey, madam Fika say what so for. Obo asmesi na okwa abuchiri. Na say okwa abuchiri say, "Ah, no say nyesa abuchiri na no wa say na onim na say na me no so okwa abuchiri ma ko ne picture o TikTok na ho ya friend no ya friend no ho ya friend sika Mama sika say who tie prince story ya me say ye kese ma awore fu bia ware egu because of sika na ntoko bebre wo fi na dia akoma no enko ya de bia baba twade sika de bia baba twade na say na tam twante nya na de ato the whole dia akoma wa bam twade dia sa awade we e ba che sa awade na me kra me ba no ma ba je fi nse mo bia che ma ba je fi nse ma akoma 20 series ye twem wo ho che ti mama me de mesre ye the prince mu de na ya de sua me say oba na de kai ka say o nya ko tua nko ada keza am say dia kwan bia be fa so so a sa ka we be tie no ye be te na sa case we atima solve simple na me wo a wo tie me no na me tu fo wo be ma na wa dwen da so be fa ba na wa hwese ba na be bre aho tie wo se dem bon ho so na ye bribi ma oba ni hu se ko te se onni bidia na so ba bia pesa odi gina no odi be gina na de bia me ka kire man se o kwa ware a hwe be ma o wani so ade hu so wani so ade hu ko ade a mama e mu odden se de o be fight ya e de ama wo na mi sha abakra Marco ne metwa na me hwe brei na me hwe na yere na minim se na yere be ka asem foforo o be ka asem foforo o se me kunu die Dabi me kase o tete mi ana me boa me kase wo boro mi ana me boa wo de ma asem ha wo se dabi na wo didi watam wo se dabi na o tia wo se dabi eno de ni nyina wo ni mu ye na emom ni papa free mu no ene ye free mi gina nchen se mi ono kwa wo kunu ono kwa na ye wo no nti ni papa ewu a kata na chi yensi yiye na nyefe ena unse omo kan saa so no unse oba no be ma na di kan de na ko ne papa ko mu dado omo akwa ho enti papa ne ko nyina no e wo ho a wo no wonim se papa ye furi mu kura na me ni me kunu ye ko bobo sea na ye de kata na chi yi a ene ye se bible so se wu ni agata wa chi yi a opon ba kura wo mfa so sene ni akotu enti wonim se wo be ye yeso ye ya ye nim ye asantefo ayi se de yesi ye no wo yensi ye no se de yesi hyehyɛ ne ma no ne akatadi akire he katadi akire egrongongongon ne de no kra de nya bia onye de katadi akire because say wo ko han katakura nya asem ketwa omonko anya asem ketwa enia ma hyehyɛ ketagwam sisters ketagwam sisters on besadwa na de wo ba kire no kura na wo be gina ho akire mu atese nsem ni ma kire de yede so ade adane ye ho kura no enya asem ketwa de akofa asem nyina ba yo de ama awale yi ena eguo wo sanka busia no hwe omo nipa ne mienu omo ahotenem ena omo ahoden ye beka ye also se ba yensi ye konkron ye we de woni mabusua ye di ne baba akosa no we said ye besi atwe na baba beka che ne se wo mra meye no eno de obeba baba beye ene hwe de wo de aba maame me de me ka nyina wo se juada wo beba ejuada wo beba awale no na eguo no
So what me man a dine cry me no wom anka aware beso anka aware ye beso na wo se woni bibia wo mu se hwe aware na egu tiri so o egu tiri so wote ho e na obi be sie wukunu ma wo wote ho wote ho na obi be sie wukunu e na ode ma wa se oba ne ti ase ne yire ti ase e na obi abesie wukunu dia ma na e ka we e de eda ho mesra busua aware we e ma mo nka se o oba ni suban oba no e na we so egu aware me pa cho we egu aware wo na e ka da me da wo bi da se what the kama what do obi kama ni gina wo so a anka wo nka se we nwu aware we egu aware e na o kai se wontumi nyina ho ohunu omo pe na se wo dwane wo tetetete oba tetetete bi ko ba bi akodi sika ne free ye no omoje obi dia na ekukura dia ma obi dia na dia ma wo nti nipa ne ba be gina ade e na ebo hye na ewo mu no nti wonim se mu wie kura e bi kura papa enso kura hwan na onim na obebo ne nsa bia ba ya matika na otwe wan iye wurade akwakotika nti yesramo me de ma me no o se dwada obeba e na me tu oba ne fo ahohiahia sei no yenwane nya yekunu yenwane nya yekunu sese woni wo bia wo ho he ono woto nani wo ya nkonam o woni nua bi wo ho woni papa bi so wo ho ena oni obi ka no ho se bia medane mani sei a mani beto nanim na me kwaje bia ye de afri ni ho na yira nani to wani mu wo so ahohiahia mbrem wo dwane afri ni ho na oba wo dwane akoyi eye yi a nti wo betumi aba ye wo mu se emu adendie dia to ne de eden ne mum samre ye nwane nya no wo kunu na ato nsa wie mu ena ma akobusa wo enti wo hu se bibia si a ebe ya wo de afi de ogina fon ne so sa wo se da bi eti chese wo ade na wo ye no wo so ye de hawo eti samre na se mo ka mo adwene bomu na mo keka mo ho na mo ye de bibia be ma aware no asa agina biem na samre na me kọ ena me nware biem ena me de nkura na ekọ ena me ja nkura na ma enu nyina akọbasa na wo te be ma yinsu no nti nsa na wo no mo no oni wo bia asa ne de ode be cheche ne ra ye nsa se be ma kwa ahohiahia mu se ya oye ne ho hwe ya enye yiye wan na okwaje bia firi ne ho ena oba akra de wutumi frɛ be ma no wa ma kakra de ahye wo botom na me ma Emma ni timi na se komo de ba o to mi frɛ na obi no waje kakra ni na be ma de wo ko frɛ wo ti wo no wa be frɛ wo ba se ma me kakra ni di on fiu ene de wiase na sesa ene de give and take ene wo bi obebo a professor Olima ene de wiase na sesa rade e wiase na sesa obi free betimi aboa wa nyame ehira no eso so wa moa nyame ehira opema wimu ya ne besini ehira no na double ehira bia enye emfa watoka ya give and take look I mean kan nyame ehira ya bufo kwa na beso body asie ho ye ehira de ama no alenti no say ehira na ye die asie die bia se de mumu akwa se mwani ati ana enwa ware ma enkola esu achire na yero soso ne namba bi totobo oba park so minim se nyame beye brotherhood mo jiji bom kra de mo jiji bom a mo jiji mom mo nua de eda nya moda mo jiji bom ye be wie program na ka ya hunu brotherhood a jiji bom ye nua na ne ho achire ni se ye na nke wakeka bom
ya munya de manenya fe mo manenya fe wate ye wi amom ye ntete mo nka mom ye bi mfire pue ni atoye bonkum ni nifa na mo keka mo bom brotherhood ba bi ahyehyɛ bia no mom wate ye nka mo keka mom na ye mfa so ɔte we na mo nua ba ma ɔnsere na wɔde nam saa na yes na ha adwe mo amusu mu nim sɛ ɔbɛ jai ba ma ato ansesa na Edding pa enso grow fan da woro menti e bebre sanse e be no grow fan na yetumi aye fa ye nyina no he enfefre ti ye ni o na enwi ni nti ye hunu enti enwi no ne grow fan no se ye no no de sa wosi ahyehye nti obi hu a ohunu se wo ha obi kra da so so ya o che be da nti grow fan emoja dro no na so be no bie na etumi ede aboa obi o se mi bro na so mi redie yi nti no obi hunu se mebre bia bone sister bia na obaye uhunu ne redie tokom obeka so ni ha no obe sane ne ha ogu ye ni mu no yes you grow fine no komodi aso be no bia ye de koko na ye yoda na dwa wuntumi na eya na wo nan no sa tititi wonu mu atwe na wuntumi ni die Akoma no entimi mo ye ya na ahomete sanse moja no entimi ndi afrusa ne ye wo nipadua ne mo entini mo asisi srade ahye mo be wodi ya eye profile moja tro no ebi oba ukofi kira enema asisi so ye bi ho ema eba so entwa eba so no ayase eye oya na ukra nipa ba ko be de die wodi ebene wodi ya ye profile moja tro ono no mu a obetumi amu sampa edro we eye dro pa ubenya bi oba bi e twa dro bia ye ka no so nam profile yo de dada woroma eye gina se ne to bi tanan tonum Sabaya ho ye den a ho nkyere wo 0244596532 0244596532 Dr. Mwa ye twa presebu official panya menhira wo se wo de current ka ba na mo ye adre friend Zahara eye nupa se edro wey Zahara man capsules be ma wo ba da bridwa wo do brada wodo boss so 1 minute 2 minute do adwe so nkruma ohinu ntutu 20 minute wakosua crate mesra wada wodia eye Zahara man capsules eye dwuma papa hindi e ba be sha mesra wada eno ye typhoid ya de no betu ase deku na fe made dia na musan ya de ni na wono no Zahara mesha eno ne chi capsules no na wankasa be hunu se nro ndoso enso Zahara nro de edemufu a ubenya bi ato ba bi eto nro bia eya friend Dr. Mwa na jinchire mo fufura wo hia 0246348334 0246348334 evangelist Amen nseba ebe nyina tiefo mama yehunu se 2026 afutu an ye de mama 2020 ene de afutu ewo mu a me mafa and say emma wodwiri poso oboso nipa ni owi ase and then dey na de be ya wo ni beso nipa no kra ni mama twutito on tena so nware mani si ni supporter nation starch na utia weka se utisha opetikase ogofatikase bre no so ene so na na akwa wi abre me na me 2026 menya wadwin se obeso nipa ni da Sure sister, yes, asirwa. Wa hwe no hu. Wa hwe na preacher. Asirwa preacher wo kofa. Petua preacher de sen no ho pe. Asirwa tu ko soro obesa be hwe fo. Fi se petua preacher no soma no. Asirwa aboy kitikiti yes wo ko bo obosi akora no ka kire. Oyi se bo se onyina obetua. Se bo ahwa 17 years, 20 years. Di asirwa ti anote. Dakro wansa ni twam se bo anim na. Why person watch we now say Ghana media watch me we better on sa kan sika no se dieska no se mate say asero abebo obusia now was here was when you na obetua 20 years in here mi ko fi oda bi asero ade otia na otia once I say yeah wo boa sa na otia ko aka je so friend ma ne papa mara uba say the same thing was what ya no bezo obetua ene wo munyiri da kwada kwaje si bodru ano pasirwa obeka the same story o say asro amati o from ambelo medi achi o wura dem friend ma me papa ba the same size asro awen o si ni o si we o say asro me kam papa na magim sika same adekorome asro be la o say masani nyobi are kan he say bo nyobi are ka cho masani o no aka say dia dem tanam tie so ndi usika ne mo so gi besin Akoma sa onyu no wani on was me say onyina wani no wanwe na hwa de onanum
Same room when you so abuana sibo suro no. Any one san. Once I need a sebo do an on san copa. So akwaji. Was my kwaji why are there chia? Chia ye won come shawa. As was me fa be sim o si jina ya na wi. Obi na say na so onim se bi ni se. Si boss ya chesa woni si na so na mi suro no. And you so man na de be wo. Why you need the aba. Uti so ni pani. Na busu afema be jina say minye we na menyire me ho. Ada ni papa ya o papa. Ni papa na ya o papa. Abusu no ka ho. Wow, san fani mu na nipa bi ye. Na fe ade so be so no. Omu nyina adwane o. Omu nyina ya so agigi wuko mu nyina. Hwe se enida so anka wo se obenya koko atike. Se aba abusu yin obi anka bi ama wo. Lese wanu ma egu yin o mu gu yin o. Obi aka na no atum. Ena wukunu nko so fa wo. Na ke ba ye na minim ni bakura wo che papa ne yema ema ma me timi fa ni nyina. Ahon na me concern wo. Enti abusu pa yi ni fie ho. Papa ni nua ma no mu ni ho. Obi anu se wono ofra bonte be ware ye no. Wono tia be fa busu ayi. Papa eja pade nyina boso de hwe ne ma. Na wono oye de hye no wote nchen. Ho na che ne ma na ma me ni fa ni. Ana busu anso matena wa na wafa. Ana mo abode hye no a ono wohu na ma me. Adai na busu atesa. Eti afutu 2026 mranche no mabawa. Yesramu efie na wuwura mu no. Na mranche ikabaluchi mai. Omo se na se na tie de na awale de ye nware o say bo ho be chiro ma we ira sori adwane ajawa na say na tie de ye ware aye dey but obi message ya by was my name is son in our country, in our current generation, marriage is not important. Give birth and take care of your children. So wow baby I'm not an adwane ko Say sister Maya. Say sister Maya. You know me. So say bra ni yiri on sa hye na ntisa baby until say we ba be bo mu etika say kom to me amuto baby so ma ni di o mbedi di o nko obi anim wo so jara da nyina do kwa o de be hazi enso o di moja ya na eso so na hwede we ko fa ba ye na ko ye be sramu abusua bibi ba se ya mamu mpia ye ti nko ye de ensese ye ntumi na ba sa na bibi sipe na mukura ma sa atwem ho ana me ka bi o se mama aware na ye komu no ye sresa ho kire ba munyina ma ye ni o munyina kakra na se na ko ye de ni nkirima ne ba bre o yo mama me da say ebi e ba ka ne kra me ka fo no de ama wo adawro ma me so wa da ebi e se bra na eni yade de ha adwere pa eni yade yade ba ko ha adwere me ni be fra de ma so nsi me se wa da ebi e ba ka ne ke se bra wani ene ha wo a emfa ho ene pempen so akodu wo ba na omu ntumi a wo mo ebeka kiro na ema be ma wa ye mre oba wa ye mre mpa so hypertension stroke prostate we live and kidney yade ne de ebi e ba ka next so for 3 days so for rasta doctor 3 days or say bomodi anebra na obetutu every ho e de ba kuma se kwada so dwena se obe main market no e ya fe doctor 3 days so for rasta 0541 565 199 0541 565 199 wonu go be a ulcer ha no aka che no say mako si won konkope haxa mixture no ne capsules no ebi onfa mixture no nsuo no enum capsules no na ulcer yade a edi nya ache no ebe free ho ama no ho atone pa okoba bi eto nro bi a obenya bi okono wonya bi a wo de won fra yen 0240238310 0240238310 afa yebekwa o mane so na ye ne achiefo akodi nkomo na what's a year no ne yere no enka the oka what's a future bay and a woman and the assembly na oka e de afa chimedie no eho wait me abaso 0322 03224 na 8035 03224 na 8035 and a 0243 114497 0243 114497 na mamema o power specialist eba hospital Dr. Akosia Ediaya enchen na eko the American say yade biada ene eha wo say eye hepatitis B, C and A
fatty liver yadeɛ no ulcer fibroid kidney stones Mr. Wada bɔmmɔden ansɛ wobɛtumi ɛde akɔ na yɛ maame Dr. Akosua Duaya wahwɛ aka ho asɛm ama wo wodi ne baabi akasa firi kafra wodi ne baabi akasa firi hello wodi ne baabi akasa firi mpacho mkasa firi akra mami pacho hello Marco mami yetie o mpacho mkasa firi akra Marco meti asema mmekan bia esimi bia tete meti ya meyi afome hua na nisi kafra sɛ yɛde asɛm wei kuro kafra paa wodi ne baabi akasa firi mekasa firi sipagoko yɛ papa yɛtie o bɛsu paa o metɛgya bɔ metie asɛm nyina bɛsu paa na abusua o bɛrima na tete ne mmɔnyini bɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ abusua bi a nkɔmɔ nso bɛbɔ abɔsoɔ de adi ɔbaa n'akyi ɛwɔ asiyɛ no ɛna ɔbɛgya ɔbaa no saa ɛna ɔbaa bɛtɔ amane mu wɔn ɛno nti na mmerɛ gye kɔpo de ɛsɔ ɔpanyin no na ɔkɔdii a wɔreba no na ne yɛn yɛ mmiɛnsa ne papa ne yɛ mmiɛnsa nkobi abɛfa 20 na kɛkɛ no so ate ɔbaa yɛn nso so na ɛsɔ nso yɛ mmiɛnsa nipa mmiɛnsa yi mu nsia ɛsɛ bi aba a wɔn tumi tua eti papa no fa ne ho adwene papa ne fa ne ho adwene me da ase paa me nua bɛrima ɛne wafutuo wodi ne baabi akasa firi wodi ne baabi akasa firi me pacho yetio baba na bɛrima na bisa ama ha bɛyɛ ntiwiti bi a ɛna ɔsɛ no sɛ ɔmɛyɛ atiwiti no ɔma bɛrima no nso nya n'agya padà nso ntiwiti wan na ɔbaa no wayɛ ade sɛ ɛfiti a ɔde tu no no ɔno nso ade yagya tu sɛ wɔntumi nyi bɛrima no anim ayɛ sɛ bɛrima no ɔnyɛ anaasɛ ɔyɛ wasɛ bɛrima no anim no sɛ ɛbɛn ɔyɛ nti no ɛfiti a ɔde tu no sɛ ɔmo awara no ase mesrɛ ɔbaa no ɔno ɛbɛn ɔmo awara no ase ne ɛbɛn ebiko ne mu no maako ɛda ho bɛkɔ no nka nkyɛn ne kafra wahoma no etwetwe si wodi ne baabi akasa firi Michael Speche, good afternoon. Good afternoon. Akoma. Nyame adom bɛmɛ. Ɛkyɛn kɛse ɛkɔade. Yo yetie o. Ɛfɛn bebi. Afei, asɛm kakra mmakan nɛ. Bisi amesɛ mena wɔn abani. Ɔwɔ no ayɛ asese paapa. N'afei. Okay, me da ase paa. Wodi ne baabi akasa firi. Hello. Wodi ne baabi akasa firi. Hello. Wodi ne baabi a wakasa firi. Hello. Hello. Oh, kafra. We're free so when to me anyina so. Wodi ne baabi akasa firi. Marco. Yes. Marco, that's the way I see. You see, if you offer 2,000 so you know about the Bema, it's down 2,000. Also, into a banner, you're gonna say, that the thing you say, a babawa, you're gonna say, bye. I mean, on show pounds. Okay. Within the baby, I can say free. Hello. Within the baby, I can say free. Hello. 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 Within the baby, I can say free. From St. Paul, because we still of their work in division. Your friend Paul Yanko. Auntie, I'm a mirror when I make everything urban, so they're more can team as we do. And we are supposed. Now, grandson, not quite person. So, only them are 15 good years. Abusiano, or not for them are born from. And you can maybe answer no coffee.
aka we abanka ene wase 60 million risk bia dimestre ni aban se ko bi ni kunu kan so omma ben kana be ren ko anse da chonwa da bonye pasam omunye na o bi so antene so na wa dine member na dia testing la yaso. Yafra yen production lines no we no ye hunu numbers no enti yafra ye production lines no na ye no ni nkofo odi ni ba bia kasa free. Hello. Yeah, hello odi. Bacha ye family na no ya me kasa free a chen ku kwenti. Wo ba yen. Na ko de me free as a family yes ye kan nya ba yi. Ti a me tin say e kan tin na papa ni so ye ben eno man san. Tia so tiichia ne kane wi anko beja insane no o de oba no so o fi papa na ye pagana fo ne afefo chew omo mo hwe nye ti ne ko mo chew na ko nka ebe no mo na mba bi aja o de beto so a na ne ja kaka bi a obi a obi ti ni se kaka na ye de bo papa ni wi a ye hu kwan a echi so ye de oba ne be fa so na de oba ne ye de we bi o na ni na ni ma anya de kura Abusiano so I was so much on normal cancer say. I didn't know be a quite besia bank, no more ye, no more to ya check up a diano. I'm about to phone quaff and never quite be sent by you, and so very then with your cana. Pacho papa no if you miss here, offer rain your foot system. And someone when the money now. Offer your foot at your pen, someone just say, yeah, Kawuka. The wood of the world for 2 years. Mama since na ko so we ti di momo na mbe dia so so a na dia nkaka nkaka yin na ye won so ya tani tani dia bo papa ni so sabre dia me bre na ye bre nti nyame ya adom aduada ya tena se ase de wasi aka na ye di momo number ne beto na kaka nkaka yin na ye bi na dia ni na ye na we ti ya ne kan so ya da so we dey ya ba bo ahwefo ne na funi na ye da wa so papa na mi hia o me on sha on so ya da on so anu ase no opepa won so wanya so beboa minimum sesa opepa no so obi nso obi senko de beboa nti e ba bie sa akwan na tumduada na ya hwese betumi atietie nkakra na ye de asettle oba no eka no bosia no bank de no na omo ato wo mo ahwe enkoda no aha ne de mo AC jumadi ne yakoma mu Nsem de Marcos otena na akwa anka evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba otena enka Ishmael Haywood me producer ena afe Beluchi ena Kobi ana yam so do ko social media say there abusua pede Samuel Champon Kobi Tuesday okay omode ko social media sports up next. Akoma FM Ashanti Network, a blender sounds you. Minia, Brania